aftai foi lava pare lo fiona fu talai man tat moto e se fai atu swam talanga pupu ile tu la fono pe tu ile mas aftai lo fiona minsta sa tasil nei tu la fono pe fo na tatu tanno ai e tatu seminasa fai tau a tele mai ai nga le fo ya ma tu la fono le mai atu nei ile tatu faltu pe tu ton e tu langa le o le tu la fono e anga ia tu a wale manuia o tatu tangata ya ai mai se foi tu langa le fatino ina o tatu business ala manuia tatu tangata sa loe ila o foi tawa tu la fono malona atu anga fa fitai o le ua ofi mai tu la fono le e pa wale me sa te pataula ye lo ne sui o vaenga i o tano me tu la fono i le lisi fa leo ma le lisi fa tapula o pisi nisi e me fai ona fa tino ina e tatu tangata paftai o lo o tatala le avanoa e ofi mai ai tangata mai fafo e fa tino la to pisi nisi tono le asnu pe fon sono manino le fionga al pare mia le ai e mana o mia tatu investors e o mai tonu apena ana fatino la tu atinai mo mua e atinai e tatu malolona lua mo inga luenga tangata ne o tatu tangata ya tonu fo e faititi aire e tulanga le ole avatuina o tatu tangata fa faina luenga ya tunu mamau sa idingo manu ya ainga so ya ula lu ne sui te langolango inga tele tulanga le ile ofi mo business tele business la po pe ona tanno mai malo a ole mta upule ai lisi fa leo ele o se mta ufoula o fungale on fitalai o watele tau sanga o langa mai ele foi business vai ngale o la mele mai tau temine e mo ro tatia ila lo le lisi fa leo le amo tatu tangata a me moni la ya watele ina le usta ia tulanga le ai sa telo avai nei le lisina ye o ye vai nga yono o ye vai nga yono o pisi ni se fai eta tu tangata we ele to mai fai ai ya tele termina le mai tabla o fionga fun fitalai ye o tele fatino e tangata mai fafo o tele ta ua foi se tu ai nga po ai tu nga tata langa nei ele fa pe na ona o mane ale le mamalu o le atu no mai saina le na o saina e ai foi tanga to lo fatino business ia so fa pena se tal no atu lo fatino tanga mai fafo a le ta tia tu la fon ona winga la ua ititi ai le ava no ai fatino yo tatu tanga tu business ma o tatu tino tupe tatala pe le ava no ai fai business la po manufacturing ma tulanga fa pena mo inga wen a vai nga ia la itia fa aftai le fionga mista leo mai tau atu o mana ia tele fa tulanga na mal tula fono nei mana ia tele pui ai pisinisia e fa atino ai o tatu tangata mole manuia o la tau la mele tu pul termine e la sene le pisinisi la titi la lo le ngol tangata samoa ala tu e se tangata le tu mai ai wala wa fa tau tai mai e tangata mai fafo ia ale isi me le anga ila mai tau ia ole o fainga ruenga e te atu ia wa tumu fo tangata mai fafo ia awale jai ia e se ia tulanga i fa lo retail wholesale tulanga fa pena ia pe o ati na ia e fa fa tai le o sau tu la fono nei o te langolongoina fo tulanga le o le ave ese mai e le lisi le mai lalo le tu la fono au tu o le ala mai lalo i tu la fono ia regulations ma toe ilo every 2 years te ilo tau sanga mai le ilo pau foi le fa fonga mai foi le au fai business mai la tou le malo le tatu atunu ia o le eva no me si o le la fa nga solo tan longa tu la fono ne wala wia mai tau ele ngata ile ono lea ai ta tau na tere ni si business lo fatino ta tangata e tau na fa ofi mai tono lisi lea ia ta ofi ia business ia fai ta to
Tama siri atu. Ele ndata leono lea. E mea nai tā wai fo ili whaatan no la whai pisinisi ia male malo lea tunu. Ia mai mai tunu ia pisinisi ia la ranga ale tā fia temin nei. Ia o ta te manu ia van noa e whai pisinisi tātu tangata. E ai le hamtalanga le sa whai le aso lea wa reolo ia le tātu vaenga le ofi mai ai au whai pisinisi lalo sit sen. Ole te talo ila ofi ngare minsta wa le sautu la fonona ole citizenship e molo le sene fai pisinisi ai a sau wale le tangata fai pisinisi investor e invest tono pisinisi la poa make sure e fa wa na wale tangata sau e amata mai me la poa ai molo sit sen ya so mai loa nga vai la lole ole reserve list le lo fa le mo le ngai luma wale ai le yatu le o ti ai tatu tu la fo me vanga ya wale na manino sa nwanga fo i fa no longo tu la fo sanga o vaenga o mai lo wanga ai fu fanga tatu malo e fa afta tele ai le tulanga wo ai le vanga ya o le sama o le sa nwanga le minsta tu pe mo pe ono se la o mo tu pu pisinisi ia e wanga va ai teams Patai wa lea wa umar fola sia le tatu pakeki. Olo ia le surplus, mo le tupe toe mana o mia, se la suma fa miliona. O le ngā fo lea o le telo pisinisi ofi mai Samoa. A o le fola sanga fo olo iai, a le whionga le minsta. E mo ia toa tele la tu e anga va i le vaenga lea o le teams. E toa la iti la tu olo restala. Ia o te tau sanga i la o whionga le minsta. O a uma pisinisi fo ia le aufi mai la tu la fono lea. If they are supposed to be teams, anga vai la lo tatu vanga ia. Pela na anga ia le ngalwenga malo. Make sure ia fa pena na haula tu la fonga. Le stala la lo tatu teams. Fa tai o le lango fu vanga le awareness. Io le wo vanga tu la fonga fa la wi lo ai. Yo sui foftalai se avano fa mol. Ia. Ma le sui lo sa no lo fa ila ver mistao tu pe mo tu atu leva no lo fiona mistao. E fa malo sui malu, ele se nga e fa la vla vele sa una nga matango fi ele sui malu. Pa wa le tasel mena misi mel team. Ine manino ai. Ole teams e ono se lau ono se fulu la le stalai. Anal se lau fa se fulu montu olo comply. O mela ta wa e manino le. Dan se lau fa se fulu la comply ole si fa se lau montu. Ola tau su e pula mo le comply ma fu mai o invoices ma fainga la ko accreditation la to system ilo comply ma le tu la fondo fa ftai mo la no fa ftai ma lo fa ftai ia tu le no fa wa sa no nga fa sa le lang to ia after tele lo fiunga mi sta ma number vanga sa le ya o le winga la le manatu nei tu malo e se la mo tu puna le stala ai ono se la weta una fai la tu teams no winga ya o talo na pe pa papel stala umar vanga le lo fiunga fu stala lo winga le atota sanga e molta tu se la su family ona le tutulia wa fa atolta tu budget fa stai fu il malo le wa ta tu budget tasi biliona ma le lua ta 1.2 1.1 le wa il team nei la fiunga le il fon fetalai ia ole to la na le tu malo pu wa after tele mo le no mo tu na mai a so tuanga na mo le tu fa malo lo fiong el mista mo tu la fono pa wala mea tato vai tato lisia ia make sure ia fa pena ona fa tanol tato malo tato tunu ina fa pena ona fa la treina lisi le wa tele business o fa yo tato tangata ia pete ane wa mata na threaten na o ia to mai fa fo sa mai fa business la po eu faço lo te vanga lai tia ia ole to tala la usionga ale sa pa o ia tia ole vanga le ai i la ula ngale so nafi o trato nafi ia e mole tuai fa maro hotel fa sanga fa sal ang numero fa i la usionga te mama tua fa sal ang numero tolu te piatto fa stai molo tu mai ia o mama na ma tele tu mai ia mole foi fa malo i la usionga su sa fatasi ia manuelo tu mai
il fono uso per meni ia fa malo mo te foi me foi tona mot lo nga fa lo ia manuel fono uso samo Malo whaftai sao noa whasale anga tolu, ia. Le tele lava sao noanga, ia, o tima inga, malapta inga, e popo waifo, le tula fono tau whaofili nei, ia, ele ia se isi tu le anga ia iluma ina, ia maua ile file mu, ia ma se sao le tula fono, a wasa moa mon tangata nu, malo ilo sao, tu atu pele ava noa, isi sui fie sao noa, ia, o leo mai tau atu, leo atu le mai sui si umu, tu atu le ava noa, sao noa i tu sa tula fono tau whaofi. Mo le atu le whaftai ma le whamalo e lau whionga le whongwhitalai. Whawhawhoina fwoi o le tula whono tau whaofi ua wholosia le tātou maota. Whaftai fwoi la whionga le minister fwoi e ngafa ma le tula whono tau whaofi malo whaftai tāpena. Ia i tūlanga uma e pe ona wholosia e lau saunoanga mata ngofie ma le malamalama. Ia e whai ngofie fwoi ia ni manatu ma ni langona. Ia awa fwoi ia le nei tula fono tau whaofi. Ia e pe ona, ia e fo ia le saunoanga le whionga le minister. O le anganga whaftai, nei tu malo. So se tula fono lava e tau whaofi, so se tula fono lava e tau whai ina i pāsia tono le tātou maota nei. O se tula fono e le ngata na pui ai ale tātou maota nei, e pui e fwoi se o tātou watunu. Ia e lawa lunga lava i le se manuia lau tele o se o tātou watunu i le tusai ma le tula fono. E le eise manasu tele o le matou i tumalo i le tula fono ua matango fiero na whaatatianga o vaenga uma e pe ona saunoela whionga le minister. O ngai vaenga la itia ia le tulanga e pe ona ia le saunoanga le whionga le minister. I le vaenga le o tālosanga i la tau e angai mai tonu se o tātou watunu. Ma lo whaftai lau whionga le minister i tūlanga e peo nei ai, le ngata i le umi, ia por telefo i o aso e lorina ai, i le se fulu aso, ia por whawa i aso e tuina atu i neura ai, a tūlanga e peo nei ai, ia i lato, ai tua lalo i lau whionga le minister, ma i lato e ngafa tonu ma le lorina le nei tālsanga. E whataua le nei sui a tūlanga o background o i lato e o mai. Tūlanga o vaenga e a fia ni soringa tula fono i atunu i fafo, le angai me a te tātou, po le ase umi o ni vaenga i le longa le komiti le lai loringa. Pe fini tau sanga i tua o i lātou e mai eni whaamaunianga o i lātou le tūlanga pe o nā ngai me a te tātou, pe foi o kākou. A kako malanga i fafo e mga mieli poki le ofisa o leo, e whaamauni ai ngi vaenga ma tūlanga e pe o nei ai. Ala talo i lau whionga le minister. I se i vaenga ia, ina ia wha mautua i mana ia. Te langolango inga whawa i aso, pe sida kufo inga ia le ato toa ia vaenga. Ai le i whataunu ina ia i la tau e angai me tonu si o tātou watunu. Ia awa ia, nei wha manuianga. O wha manuianga e le ngata e mau e fwoi ngā luenga i ti tātou. Ai si tia fwoi tamau a inga si o tātou watunu. Ia i la tau e angai me tonu si o tātou watunu. Ia e whātuia nei fwoi vaenga ma tūlanga e pe o nei fwoi a fwofwanga le tātou malo. Vaenga uma o le sasau noela wo whionga le minister. Le whātulanga ina mai o vaenga le tūla whonu. Mtoa langolango ina lawa ia vaenga ia. Ma nino fwoi whaitau ma le whaalongolongo i tūlanga e pe o nei lau sau noanga. A le tua lalo i saili linga o tūlanga e pe o nei ai ma le whaamani o inga. Ia mai la toe angai mai. Ia o seisi vaenga ngā le. O le tāsanga fo i nei fo i tūmalo, ia awa fo i la tau e angai me tonu se o tātou watunu. Ia, a toi fo i ma, o tele fo i a pai pisinisi angai mai fafo i tonu se o tātou watunu. I la o whionga le minister ngafa ma le tūla fono. E fo i la kou whai ka inga kulou, le nuu, le atunu le o sainga. Ia, e whai o le māmalama i ngidisi. Ia, koe le māmalama le whasa moa ma tūlanga e pe o nei ai. Ia, o le tua lalo, ma tūlanga e pe o nei ai. Ka ki aku le komiki le leo inga o tāsanga. Ia ato atoa vaenga uma e pe o nei ai, whawhianga iai ma se o tātou watunu. Ia inga ia māmlama fo i tūlanga e pe o na. Iai, ale nganga moni lawa nei tu malo, lau whionga le whongwhitalai. Ia, whapea fo i lau whionga le minister. O ngafa ma le tūla fono. Ia, lau whionga le palimia ma le kapineta ma malu nei palimengi.
Langalonga nei tu malo le tu la fono fatu lai mai. Ia o se talia, famanuia le tu le ofionga le fonga famanuia fo tato mota. Ia famanuia le ofionga le minsta e ona le tu la fono fatai mo lo no. Malo si umu whaftai lo salvo tu sortato tu la fono tau whaofi. Ia mo mori atu fo whaftai lo tari mauto tasi mai na. Si o tau fuinu uto ngau ngai tu atu na. A malo whaftai. Ia lo mawala wanoa mo se sui a warta tu la fono. Ia mai tau atu lau sao ni mari sao. Sam tau mwhalatai tu atu le wanoa et sao noa. O fionga le fong fetalai. Mana tu o sa mawhainga mauta o lea le toi o iese whamatalanga. O lea vitonu le fia maina ma tu sao se whautuanga whanei tu malo tu la fong tau whaofi. Bo muona watu le whamalo i la fionga le minsta. Mai se foi o le ofisa sidi matpulenga. Ia matato matanga luenga e ana le tu la fono. Pisinisi maala manuia. Tai mo le taulanga i nei foi tu ta ua. Wa tasile nei ta upue tele e tala le pan mene martato atunu. Ai whaftai o lewa. Taunu umari tu la fono e. So swani e fo ye nisi o whawhita udi e peo na tūlai mari ai mai. Paula wale tūranga fia o ye se manatu ma se whautuanga ne tu malo. O le tūranga le lisi wha leo leo. E ta ualo tātou manatu ma mana ia o tātou tangata nuu. Ia wanoa e whai episi nisi ia pe o na vea i lalo le. O le lisi wha leo leo. Ai o te mana tua e. I le masani an mene o le. Fo maipo so i fua malo lo ina. Ai mai se fo i o le. Saunga le mu o le tunu. A tula i mai se. Fa maipo se. Fa fita uli e. A fieri so i fua malo lo ina. E pe e di rifa le wa aia le. So fua malolo ina ma fua mai le lau tele o le atunu. Ai wha muli le tangata tōtas. Por tangata tai tōtas. E wha pēnā se ma aia nei tu malo nei te unga tu la fon tau whaof. E moe e tā ua lo tātou. Lango ma mana ia o tātou tangata te tō tasi a wanoe whai e pisinis. Ai sila lawa fionga ma nei mauta ere. Tūlanga o iele le tau o le soi whanga. O le upumonia. Ana le aina i tangata ia e mai whafo le whai e pisinisi tonu a fionga. Ele o maua se wha maa venga le tau o loa ma le tau o le soi fuang. Paua leo le itu o leo te popole ai. Ai mai maa ue pe ana mawhai o na sila le maa lo. I se whainga e mawhai o na ngā rurue whātasi o tātou tangata. Ma tangata ia o mai whafu. A tia e pisinisi la iti nei na ia. Maua o tātou tangata le manuia. Awa o le mea le o le taula i ele vai. So se tūla fono e tūla i mai. O le ale a fianga o nei o tātou tangata lautele. Pe fio na watu eise manatu tūla fono nse mawai atu nei. A pena foi le wawa aia nei tū malo nei tūla fono tā ua. Tā ua le vai o tātou awa no wha pisinis. Ai au fio na sila le malo. O le ani a wala e mawhaieo na tu i titia, ia mamaua o tātou tangata. Wha manu ianga e pe o na iere tau o soi fuanga. O nisi o taimi e, a tono o le mao popo tu la fono e nisi a fioanga. La tau te le whaatanga ina e se tangata mai whafo e. Whaise whale o loa e to tono o le nuu mare a fioanga. Ia mane e foi le a whainga. Au nisi foi o a fioanga. O lo la tau whaatanga a ei mai ainga. E te tau ana whaise montanga le.
tangata fai pisinisi tono nuu ma le afioanga. Ia fai sona sao, i le ati na ina o le nuu ma le afioanga. Awa e tasi lea vala o lea mai tauina. Ese le tau o loa tatu tangata. Ia matau o loa tangata nei mai fafu. Awa e le eni mea fale nuu. Le ese tau tua i le lotu ma le ka le si o faya. Ia e peo le isi lea mafuanga o le e tau ngata ai o loa na i o tatu tangata o lo tau atia. Ia o le si foi lea lui. O lo ave pea i a fio anga ma la alafanga. Ia o le vava ai ni a wala e mawhai ai. O na maua e na i o tatu tangata le manuia. Ia mawha tui titi e le tau o le soifuanga. Pena le pau lea se vaenga o lea e vava ai e nei tu malo. Ai lango ina nei tu malo le lau tele o le tu la fono. Ai peo se motunga afana e tu atu i lau o fionga i le. Minsta, ia whapea foi le mtanga aluenga ma le fionga le pānia. Ia ma le tātou whainga malo. Ina ia sila to i nei vaenga ia. Ia peo le se whautuanga pupu le tu sa manei tu la fono. Ai e manu ia tele le fono usua le tunu. Whaftai. Malo whaftai sa noanga le sui sam taun whalatai a noa fōi fina ngalo lea la whaatun malo ia meisari minsta e onga tu la fono whaftai. Tu atu pele ava noa le mauta mo si sui fia sau noa ia o tu la imai sui o whale alupo ia sau noa ia uo ulo ava noa le nei manu ia lau sau noanga. Tai tele mo le apa noa i lau fionga le ponga whetalai. Haftai mo le ola sanga malam lama foi. Lau fionga le minsta. Pamalia tu whaatuloa tu mota. Haftai le fol sanga mo le nei lau fionga le minsta whaatau tu la fono nei. Tasi lea tanga luenga le malo te mai tauina lava. E le oa le a onanga. E le telefon whamtalanga e maua mai ai. Ai ava ai tiutu e mtanga luenga ne. Ese le tāua i le tauatina ina. Le tala o le tupe maua a le malo. E a fua mai i. A fo i a le tuina mai se lai sene. E whai aini ati na e mai se la to e malanga e o mai fafu. Le ntangata anu. E le mwhai ona whaawa wina ni pisinisi nei. Ta ua ia lao le sao mtanga luenga lea. O la tau fo i la tau te mata i tu wina. Nisi e fia o mai whai ni ati na. O la tau fo i restara ina company. Ma wha ala putonga. Po le alava ni tu inga societe. Po alava ni wha ala putonga tu te otasi. Pe wha putonga le malo. Mai tau le lei lava i la tau. Wha tu atu ina mai se lai sene. Lea lai eilem le tu la fono ta ua lea nei. O i luma mea nei. Le bato e ani motu ngā awha nei su ngā fono. Whaftai e lava. Me mo mua e le la i titi ta ua o i la tau e o mai whaini pisinisi nei Samoa. Mātou nuu. Tolu lei a whale o loa wai ai. O loo wha e ana ina e tangata nuu mai saina tu lo le ta ufola tu nuu. Ia ne iwhai atu fo ni whaamtalanga wa pia e le o le leile whainga o businessi ne wa pia wai la ia e whai tu au le ai o le fia i o le mātou no o na o mo uma me mo e nei upolu mo uma lawa i whai loa nei e tolu i o lo iai whale alupo e whai e fo i moava noa o na o te loa e le i o atu i o ana mo al foreign investment certificate te loa e uma wha mau tu mai e le polisi le mtanga luenga wha maa loa toi fui. E maa ua le 11 amatalia le polisi le o le mtanga luenga lea. O whionga le minister. E amata maisa o tu alalo le whai upo e full tolu. Nai ai le set upping o le investigating report, independent review of decisions. Ta ua ia. So semtanga luenga e mana ia lava ia se tribunal whapea. La tau te ba aia ia ni whai unga
ale mtanga luenga faya ia wai le masino ia fai unga o lo leon fai e voi fai unga fisilingia le la ia I fa pe o so tangata la vai ele fia se fai unga mtanga luenga lo ia le ava noi e ia le se tribunal le la tote ba aia po sa o fai unga na fai ele mtanga luenga ma na ia ai o te vai atu a le fia swinga follow sau nei a le fia se fai unga ona talo sanga lea ele official lawyer sili ia fai ele official lawyer sili se independent review e fai le longa o le talo sanga o tu lalo ia man tu fo le official lawyer sili o lo ia le al mtanga luenga lo ia le al malo lo ia fo e mtanga luenga si fia natural la nei me o lo ia tu lo e au lava ele tangata na te tuai e au le client o le tua lalo se si lania pe la o lava le o le tele yo ngaluenga le official law si na te la tom tafa yoyo ngaluenga o tu la fono te tele voi nei a te va o popo te foi mo o to e set up ele AG se tribunal ai pe a lava ele official le ntanga luenga ombudsman mfai no ye se mfai fa lulu yai ne tu le official lawyer sil ya le te le lava no mfai tu isistanga te e matu ai tu tasi lava ya la tu atu na pla se si silane yai ola to le attorney general ranga na mulmuli atu yai se vai attorney general po sa o nga luenga tribunal fai la na iso la to sao ole angai fai upo se full fa na ile le fasalanga na stangata le usta ia tu ungole o tu la fono nei mana ia lima se lau penalty units equivalent le limas full wafeta la wafetai mana ia tonu ale na mana ia le te leo le fasalanga na ia awai lava ne so sopo ma ia whaia ni awala whaala tua voi nei tam whai maua il tangata lona certificate mana ia am whai venture tu atu I lunga ia langa ta ua ma o le si mea o mel mafo fau o le lisi whaatapu laa ma le lisi wha leo ma nei ia o leva fo un tato I loa lisi nei o le tele o tangata e fasiri mai se o sa o le whaatino ino ngei lisi ali le nei ua o tele o tangata mai whafo ua alu whaasolo ato lato pisinisi ua alu ai ma pisinisi o le sa iai le lisi whaatapu laa o lisi wha leo o le tu alalo tu mtanga luenga aman mole ta ua lo o tau mata I tuina fai o so nai fai e toa se singa enforcement e ta ua tele fai pentoa se singa e le fa pe tau e le la mata watu ta ua meo spot checks ina no ava ai o e moni wa e sa le leia o mo no e fina ngalo sui mamalo e a mata o le business falolo e o mo fonga e mai si me fai tua e mai si me e manaia e lola lato pa pera la ta o se singa ai te ia o tu to te kai pe fai nga leona na vo nei fai si ofu pe la ko jo e fai nga luenga ai o te o e mau ai ta ua lenta ua le fasal anga tolu ta ua mele o le Thames le lansa no for element star o le Thames yoe ava pe ongo se lau ongo sfulu anga se lau fast food oi ye sa o for ile question enforcement e se lam tanga luenga e lo tanga luenga lai o ai le si meo te mai ta winai pale o loa nei o la tone mai fafo e le na o sai na fo e sa noanga e fo isi vaenga to low o to no Filipina o na to no mai Thailand ai tele lava I lo saina nei o retail shops a vatus fais fa atau e al tem ver fa atau te levo o na avere o se siaki
check. Ele talia ele tele o falo lo saina. Ia, lai, ta tope aku se va atau ava mai le kaliangi siaki. Se sila ni ala fiongan minsta. Langa te tau no ona yese mafu anga leina le fa anga ina siaki lo vinga cash umame tasina au wala em fa la tonga nga inga le income. Le lava ele tax se ele false declaration of tax reports ia se sila ni ai o fa tunuina ai pauna ia ole inconvenient ia yang ko ku le vat fa fekaya to fa fo ile le fa tau o talus fo lo fo inge kali ai se sia ia va to fo e a nga mole a fa ingo fieina o fa tau inga le mamalo la tunu ma ia talia ai fo e fiu fa mamlama te ia ole i lo fa sa mole le au fai business sainga a ngango fo mai no English no Samoan ba okay, I'll go and learn Chinese and come back. Yeah, fa to I fo be fa pena ai so sani le malo la no io ole me ole na to la nei sui ta o tele le nei tu la fono pe no fa tu ta o tele tu mtanga luenga le al enforcement. Not only enforcement, to low level, but na for ile promotion. E se me fai o to fa alinga, fa sala launga I saulunga le tio. O fa sala launga pe o fia ne vai taulanga sa tu e tu lalo. O li poti venga al market sa valalo. Sa tu o tu lalo le ACC. Vese el mana ye os to tono ta vale. Ai sau ino ilo ila ia. Le lau te rea ringi wha kau kalo lai taung tā. Ai o mea lai ti pe nai pe masani ai le whaalong. Ai paua o mea no i loa ila ia o. Lai mana ia le asone il market. Pe nā whai o tau. Lai mana ia le asone e vai o loa lau taungo fia o lau ata le leile lai sene le whalo o loa lea. Ia o mea o mana tu ina te au tawha. Ia ai manuia tele le tātou wha sausonga. Tuenga le ne aso. Dai te mo la no lo fiang fong fetalai laki ele umaro tempo dai la fong fetalai te se no ia ma lo fa tai sa no ia sui vola lupo la tu la no lo tu la mai le fiang mi sta tu pe mo fa tai mo la no fong fetalai sa fi fa ula ver sui malu an mana ia si fong fa longo ai wo tano atu la le ta o enforcement la le yesu malu le pre sitting. E sa fala wilo ai le tulanga o matua singa le o mai an fai o enforcement. E fa va ya solo mai tu nei sa fa solo to no polo. O le la wa mare li poti. E fa ya singa o le tulanga lo ye tato pisinisi to no Samoa. O le fo va so fo la matu wo sa va pe o mata to fono. Ina sia ke fo lo sala fai ai mor si lo fia. Wa mare li poti e fa si lo tato pisinisi. Ya o pisinisi la ni la sende. O pisinisi ese le ngola la sene ese tangata le fata wolo ai e mo pisinisi e la alu fa solo atua e le ngimena FIC le intura fa pena e mo si fiele fiona mane te tu la me se suite e pa ia banga le e le waru en fosse mer tato tanga luenga wala si singo tato la sene ma pisinisi fa pe fa mole o fiona fo talai fa time la no ia ma lo fa tai do fiona minsta ia masalo le wa ma wa mai su fa la lu pon sa no anga sale awai de tato proceedings asa sa uno fa mamlama era fionga minsta enforcement sur tu la fongo fa kasi malato wasi singa ele lo polisi punava ile o tupe fo pe alistala umole onu se la mun tupu le ia ai malo fa tai ia tu atu la vano se su morto fi sa uno ia le o mai ta watu la mai sa nganga fa ia sa no ia wa no le mauta mo lo fino arfani o le tulenga fa tai do fiongo fo fitalai ko foile aftai do fiongo mo le fa fo ino tatu fo tanga ni yasu ia le matase manatu vai mo le atu fa malo lo fiongo tama matuole mauta lo fiongo mi sta fo malo le lo fiongo te mo lo tu la mai lo tofi ia sa fa manu ia le tua yo faiva foile fa malo lo fiongo tu ya malole on sa ia fa manu foi le to lo tu lai mai nai tu ia e fa leo se anga vai o nei tu malo sa fa tu sol tu la fono to fa ofilinde
E nei vaenga o le tātou fontanga. Whaftai lau whionga minsta mo le tūlāfono o le lei. Alongo foi ma le toa i finangalo whaalia. Ia mai tau foi ma le toa i tūlanga o iaiso tātou o tunu. O la ua mai tau io sa moa ala tunu e whola mai tangata e whai pisinisi. E les whawhitau li whai ngol pisinisi. Al tūlanga o where le whaatinu ingol pisinisi. O le tupe whai e pisinisi. Pio nei vaenga ia le titula e whaftai tūlāfono le ua. Whalongolongo atu. E maua lawa noa e. Na yo tātou tangata o lo tau whai pisinisi. A lo iel fefe o no le ai o se tupe whai e pisinisi. A le tūlanga whalele le i pisinisi e tā ua le tele o pisinisi ke le competition e tutu na i le tau o loa e o ngā mo tātou tangata le ngā whatia le ta mau a inga fo ima le tele le tau o soifonga wai ai i e alua i lalo e whai te le tau vanga e mwhai ona tutu na i le tau o loa pe a tele pisinisi i a tau sanga te fo i lau whionga le minsta malo au wa i e tilo fo i toi ngā pisinisi fo i e ufi mai tonu o le mwhai e tātou tangata sa mo tau wāle tūlanga wha pisinisi ona o le tūlanga o le tamau a inga. Ia wai, tau tala o lava mal whaaloalo, tele nei o tātou pisinisi whai e whale o loa i tua sa whai kai. Whale o loa whai e au ta whala awala. Ia na leo atu ala o whai pisinisi te tele whaatūres whale o loa o maua o mai me au ta whakakoe watu desi vai asu o pi i melua le whai lumo pisinisi na i e sa iai. Pio ngai sina whawhita uli o vaenga i ole. Ia e mana ia fol sila ia i tau lau a whionga al minsta malu au wa i tūlanga o pisinisi whapene o seo matou nu e seo matou tu malo e tele lau whai pisinisi e toi titi ale se mele wha pisinisi e seo matou tu malo e peo le polenga na o tamilo e wak la whai wakami e koi ma le lodi e skaka whai pisinisi vore le ki liva le mea e kasi le whai el pisinisi na i o tatu tangata e whai ngata la o na kompito tatu tangata lauku e toi ngā pisinisi whapea o no le tūlanga o le tamau a inga o i la tau ie o mai mai whafu. Ie peo nei vaenga ie seo mātūlanga o nei o mea e ati e nei o tātou a inga e sila nei ta whaala o tātou atunu o. Ie ke ruaku ka mai whalolo ngā amaka o whakau el ka amu ke la kulisa so kua e mali pepa susu. Ia whakua e mali aisa whare le ice pop. Ai a whai whono alu. E whai kum ka upar whai lau kusa e sawa e maliso ka mai pisingisi ngā whai mea lala avel pisingisi le mōria o ngai le ilaise lea. Ia o pisingisi la iti whapena o isi nā whawhita uli o le whai ngai manu i tua. Ia ono mea na e ngofung whawa le kōngi alo le kārafu o whai mea la avel umanu u pisingisi e leise leisenge o leisenge mea ilam tangalue. Ia peo nei vaenga ia mātunga lunga fo i o seo mātou o le whewhewhe o whai pisingisi la iti de. O le mātou pitonu e whaasāna whaatu e spisinisi e se leo sangata le nu. Tu lau atau tala mal whaalalo il taunga o tātou uso saina e whaasāna kampani sainga o whaaku. O no latunga lunga leo mātou tangata o le mātou nu. I o tūlanga wholele tū lor pisinisi e sainga o umai e tangata e whaatau o wae maua o mai mea ele maua tamai pisinisi laiti. I e pau ia nei vai vainga o seo mātou nu o seo mātou tūmalo. Tu atu lau whionga al minsta. Ia matau tua nāmo pisinisi whai tupe nono. Awa nei wha o fia mai tono tato atunu uranga e. E le leina toi ngā pisinisi pa walawa tato upangsia iei nei whai tato pisinisi. Awa lawa vea mai a pisinisi na wai o mai e malawari. Ina e whai lato pisinisi na. Ia pauleo sa mātou. Tau le mau lau whionga le li minsta tu lafon. Awa matango fia mea uma mauna whatulanganga. Ia talo sie. Manuia le whamoe moe a wā foile. O lato mo tu la fono tau whaofi. Ia, paule se vai vainga seo mātou tu malora o whionga le. Fong whatalai, ia manuia tele le. Fono le atu mal whalaro. Malo whawhitai sui o sa ranga wha. Ia o mai tau atu le i o le upenga o lo fina malo whalai. Ia se i tuatu la vano le te tai malo le mai. Mai tau leo a tasi lua tolu wha. Ia tua lalo matango fire o mai tato tangaluenga. Mai o le ano moni ale na o tato tu la fono. Ai sea, leo tato vai meua top. Au no vole sui o whala taim sa matau ana le la. Ana leo mai tangata saina ne, le tau ngō fire tau o loa.
Upsa ona. Al me watupu. O le tātou reserve list. E sā tangata mai whafo na whaia i whaloloa. Na o seo. Ala le vai le tunu ure te miri nei. O seo lātoa. O tau awe tangata mai whafo. A o le tātou tū la whono. E le ma whai. O le whatu le nā o te ngale wa mai. Wha whewhea. O na operate la whaleoloa nei. Supermarketi nei lea wa sao no whale alupo. Sao no voi whale la time sam tau. A pena fo isi tu. Wha whela na operate. O ina tonu ale whatu le tū la whono le mai. E le te tau na tātou tu vale tu lima le mele e sel tangata I lalo le ingoa le laiseni. E sel tangata le operator. Vale fatu le nā le tau mwhai fō atu nei. E sata talo sanga tu fō tātou pre-city. A mai lau tautu a lalo le mene reserve list. O a me tau tātou tawhia. E le fata maua mai le si bisinisi le sao no e le suyo sanga ngā wha. A wane I tala me tau loan manaia. E la note. A wane I sausia si mwhaina whaise whale maliu. Tauna note. Hai sea, o me tau tātou. A wane I istanga te sau whai tātou whatu angam whai ngā whaiva. E taun polaka. A le whatu le nao, le sa tau mu whai atu. A mai lau tau tualalo. Po api si nisi nai tau te si le fear. E le tau na whai. E a le sa noa le sui whale la taim sa mtau. E tūlanga leo le tango fia soi fuanga ono pisinisi saina I oe I le taimile nā. Taimile nā, te tui lor taimile nei. O matuai matau tia le tango tālu pusa moa le te sau noa mai ei nei. Ona wa yel tūlanga, wa umal taimile le tango fia. Ia o tūtū whātasi e si ira kawal pusa moa le mele kaunga ye. Le la tue te uteu atu nel tātou tū la whono le Price Control Board. Awa fwoi pauna le tū la whono e whaava senga tua ele malo. O le tau lea o le pusamoa e le mawhai se sina pe pelo. Pe si ila na tau I le tau o le wai loe le tiute, mai loe le tau na wha tau le pusamoa mai whafo. Langa I sea, wa umal tātou teimi o le tātou world formula len tātou ye, demand and supply, that system is finished. E te tau toi wha fo I mai le mele limo le malo. O tātou I loe le tau na mai whafo le import. Tu I ai pasena le malo I tiute. Tu atu e mal polo fiti al fai pisinisi. Ia un tato kanta lola I ol tu langole. Tau e ta tau noi. Ale tau te ol te minni. Na na sioki al pusamoko ele le mai wor se lau kala al pusamo. Can we control it? And then fight. Ala la le ta ua I tato tau fai mala malamau. Langa e feso ta I umatu la fono sa o le lei. E me tau ngofia wa matalana fetara noa. Wole to is a competition. Na bili mai le fai pisinisi vai for ka ko pusa mo ka fi ba so le si runga le me ia. We have no control over it. E lau fata vale sa le to ma e sa runga tato Commissions of Price Control Board. E tato to lo la I to fatu lang a le fatu le mene nei. Mo tato tangata. Ia ale nganga le na sa na sa si ave se taxi. Sa si sa ave se passi. Ia le tato vai nei wall papakiu. Hoi papakiu, lau tato tu lau lava le aluanga I oi. I vai maungatasi, lua tolu wha. Ia, mai te tiela le whewhina e latu lai, ia. Nā tangata nu ese lai pusa le papakiu. E kukuka kom kikiro ye. Le nganga nāma le wha moe moe, tā ua e tu la fono, toi teu ato. Toi lau li liu, mea e wha o ngā mona e tato tangata. Ai mana ia le mai ni pisinisi to te sira fia e te tau na tato pui ai ia malanga fa lolo Lo whaftai. Toi whamani nongo ia vaenga o le tula fono tau whaofi le ia nei wa malo sao no le suyo o sanganga wha ia mai tau atu no fo whafosia lo marosi. Ia vi ia le tua tarsia te le toi tarsanga mai sisia o maranga whafo mai. Ai ole au te telo le mai tau atu tu so fa mo ngai suyo mai au na sao no ile ia se suyo au sia ona taimi fa ta pula o lona winga fodinga mai ole li fa mai tulanga fa fautuanga ngai malo ma vai ngalea ia ile se vai ngai no tia il fon fitala yo tu fina nga fa lia ai manatua ia ole o wa li fa fina ngalo
o le maota i le tu le lei o le tu la fono. O le alanga le tu la mai su e vai maunga wha, la tu atu le avanoa. Whafteitire lau whionga whonga whtalai. Mo le avanoa nei tu malo. Ia, mo le whirenga ngā whaftai lau whionga le whatautai ina o le whono usu al palimini. Misi nei yaso wha o ngase lau whionga e misi foile. Whionga le taitai al malo mo le malo kapineta. Ia, a misi le malo usu i sfono. Ia, e le umi foi se sao nei tu malo. Ia, ma lia saunonga le whionga al palimia i le tau al tulafono. Ia, me se foi o le i tu malo nei o lo pi o lo lofi mai ia le i le tele o nai tangata ia fai pisinisi. Ia, e whaftai tele folsanga manino o lo whionga al minsta. Ia, me se foi le folsanga le whionga le fisili ma le malo le pulenga le tato prisiti. Ia, tau mawaisia ta manino le sini ma le autu o le tulafono. Le tu malo foi nei le lango aso se fa moe pe o nei le atia ina o tato malo mal tato nu. Ia, fa malo lu at foi lo fiong fong ftalai, me se foi le fiong al teta il malo, la foi mai tau nei tu al maut. Ia, mai tau fiong. Ia pe o matou ia sui fou pe fa lo lungia tele lo fiong fong ftalai. Ia mautu le fautangia foi ia au lapel tu la fonto mau ia le lana lo ta u al tato programa fa masani la son nafi manino le lei forsanga le fiong al fele tusi male mal pulenga i faton folau o tau mangol fono ia la foi naole ma tu ia sui fo e falolngia ia tato fla fo inga i tato a fontanga lo fa wo pea. Ia, pe o tele upum talai nei o tato uso ia mai saina. Pe o lo tele ia pisinisi o lo whatautei e toni so tato atunu. Tono foi so mato i tu malo, tele ana whafoe nei tangata ia mai saina ia supermarketi. Ia, e fia mo le maula, e fia mo le mato te malanga le fia ngasui fong fitalai. Ia, le tā ua foi o le tato usunga fono le na sta foi mai saina se ma e ole le atia e foi le atunu ia na foi le tau fa ilo le tulanga foi le atia e ele nei malo mo na tina ai pe o lesi province le sa moto ia Yunnan pe o ile province le tele ma fulia i metau agriculture ecological farming, yeah, organic farming. Ma eu foi le olonga osi o tono le province le. A silsila foi mo le maulu e fionga te malanga foi male. Sui fasale anga sa mato malanga. Le local produce lettuce ma tomatoes. Ma eu le. Ia sa fatal no foi la i nai fai pule ia me na foi tu malo. Ia, ono ele o ieise tātou trade agreement, ele o ieisa mo lalo. Ia, pe o le anganga foi nasa iai. Ia, pe re mo se mano e mawhai eo na au mai ia, o loa i o whaere le anga mai saina. O leo tātou mautino, o le tau le letas leo e ne mai New Zealand, soli, o le stang tau. Le ngata lau le letas, o le tomato, wa o wartang ta ya ele me failan fa tu salia ma mana yo tato tangata fai fatoang ala nganga le tau mul ya tu lau fionga be se foi le fionga mitsta ya pele se avan no e ma fai ai ona mo me tato lo ia pil tele o lo ia mai saina pio o lo ia ta tele i fale o loa supermarket a o loa ia tau whatoanga ta atia pe i taftafunga lau fionga minsta ma se fole te il malo ia
no to foi mele se tala i foreign investors yo mai ia pele mfai foi na silam tanga luenga foi na le fatulanga se quota fai eu ona tau control ile tato tangata ia tarsanga mai tangata fai pisinsia mai fafo awani tu tala loa le mafuli tele le sila i e pise tapula a foi io o tangata ma faina tarsanga mai le tarsanga ia e monisa noanga ma finangalo foi isto to pia o lewa o take over investors ia mai Asia ia tato business ia tatia tu lau fionga minsta ia malum tangal wenga o no leo sau no le fionga te tal malo fautuanga foi vatu monisio tu inga business na i lalo le reserve list ia pia le sau fa ali tato precinct no le tu langa foi o pisinisi te tele po ia ta ilo ai wa tele tato ngaluenga ia sa fan mai tato tonas ia foi la conditions e mafaiona nga va ia kon karate apala ia e pe fa pitos fam talanga kon karate ia fai awala awa mai tau tu le cross iron road le afie mal mato tu malo le sa misium ia pio le na malo ele skon karate mai faf ia pio le nganga le tau avat ia pele mfaila fai tete foi se tala no conditions o tauna sie fundinga tato poloketi ia ono le ila vano mfaina on tarsanga mai compania mai faf na yese se ia inga foi le na kon karate sa mo mfaiona anga vai ia manatu leo nai le sia faino ia ia pe nai manatu ia lo fionga le minsta ia manu ia foi tu la mela fionga le officially ia me se foi vala wina ia se utamate ia fa malu atu pa o ne suile fa manu ia tu lo fiong tu tai mau ta va te ful tai tai le tu ngai ia malo le to fingo vala wina lo fiong ia foi le si sa fata ia tailo fiong fong tai mo no a malo fa tai vai mo fa tu solo finalo fa lia ia lo fa fonga tu mista o tu la fondo tu sa foi mo moli mai ngau fa tuanga ti mainga ia mai popo wai foi le tato tu la fondo lo talo no ina nei ia mo sa o le lo no le o sui mai le tu mota ia tu atu pele vano si ia mai ta watu wa fo mai sao alipata tu pailalo ia tu atu levano se on sai me lava ia alipata tu pailalo lo tu lai mai te malo tu levano ele sui tutto tasio alipata ano pa ia tu ale tu tau ale sa tau ele sui o le vai maunga i tu langa le o vanoa ona ia tatu kon kalate fo ia le mafai ona awai i requirements tatu tona la po o lo tatia nei le fa le tonu te lea lea tato Island Cross Road lea anga ia tu i pia e tau lunga tuai sium tau mantolo sium ioi na malo ese company mai fafo 5 kilometers su miliona ai auto si sila me wo ele wala tu fa le tonu ale ton tele ai no tau nu tonu fainga malo no foi ngale na umane te le yo fe sua inga sa fai ono fai te tenga lea o le a fia o tato kon kalate ile futuna inga ono ai inga fa tupe mai fafo ai ta ual fina ngalo le sui mo malo ala fa fonga mai na ya tato kon kalate ni tau fight tau develop ma tau tino ia ina ia no for tupe na ya tato wala fuala kon kalate la po ai na no mai tupe ato o se la pasene tupe foi fa au le vai aso la vale nei sama to fono i male ADP te lo sa fe lo foi male fiong al minsta tupe o le me ma lo sile no ve ai
malilie e tātou wharetupe. Lo soani mai I tutu unga o tātou ngaluenga te tele nei. Tau whamana nae ia tūlanga o iainga. Ina ia tāu atu ia. O le whaua ia tātou le capacity. Ia tātou kon ka late tātou matama whanau ua lewa na tau mwhai. Laua ia tātou le tūlanga o le. Ata mai marato mai o mea mwhain tātou whaia. O mawol taimina na o le tūlou lava le whaatao au wala mama avo ia. O leo tātou o e whola le tā mola, mola. Tā voi le tātou e wale Oxford le Amerika. O le whau mwhain whaia tātou tamawhanau au whata ua le. Ina ngalo le sui mamalu. O le mele nā lea ngā I tātou sanga le tātou malo. Vai aso le nei? Ave ai tūlanga o ai e ingo me whapea. Ina ia whina ngalo maari lie e whare tupe le World Bank. E tainane foi le ADB, Asian Development Bank. A toi o mai e whaatala noa tātou ngaluenga te tere whapea. Ia mana ia foi se tātou tua lalo. O lewa ia tātou foi le to mai e anga wa aina e tātou tangata. A walfa asolongo le moe moe le. Alfa le tonu le tuaisi umu te le. 5 kilometers for 5 miliona. Ele se me la titi. La e tau toi whailtonga fitinga pe whaafena o alfa le tonu lea. I se company ua whai mai o la tau e iai le to mai le lei. E o la titilo e pe tau in melen tupu le vo e moli mawino le suyo si umu. Ele o se fōlinga le te tau o na iai le tūlanga le wha moe moe. Ia le ua prove. E nai tātou tangata mai le tātou fō lein le mai malifa. Tau mlai vale. Ala uto si si le. Tama whanau e tātou na whaia. Ai pe le tu tau le nau tula i atu e whaat. Langolango atu se ngainga marsau noanga le fionga sui malu. Vai maunga lua. Rengang wha lalo. Malo, whapurpula lau whionga te tai on malo, ia, malo whaftai. Tua tulewa no le sui o ali pata I tū pai lalo, sa tūlai mai. Ia, whaftai mo le awanoa whaalua. Au le amataia se whaamatalanga. Whaamalulua tua ili, isi vaenga na pa ui hauna. Ila upa whaftai. Whaftai sa whaatatari a leo wafio mai leo fionga tai o le tua ngai na misi whaftai le nei tō malo. Le nei fio anga. Whaftai tele lau fionga le. Tai o le tua ngai e whapea fo ile. Le ole a vea mapale mia si taimi o lumanai. Le talainga e ale ala. Ea, whaftai le soani mai whamu moe nei fio anga. Malo whaftai. Ia, o le tula fono peona, patatia mai. Ia, e whapasene fo I se lau pasene le lei. Ia, mai se lau pasene fo le langolango le. Nei tu malo le. Nai vaenga fo I pe o le lisi lea o tātou a reserve list. Wa, nā sāle, a mai ai tonu I tātou pamu mo whale maliu. Salona ua. Ia, nai vaenga nā ele. O le nei tu malo. O iaina I pisinisi ele o mautinoa pe whawhena maua ni laisene. Koai, pe ana maali e whanongolongo I tūla whono ma vaenga o tūna inga. O le tūlanga le iai pe e whaamautua ia tātou tārsanga I vaenga I o tātou fale o loa foi supermarket. O le tūlanga le iai nei le tele o le. Ia wa le nā tia I lalo ia le tau mo whai fo I lea e whaonga I tangata e nonofo atu tonu le. O lea e oi tārsanga le. Pe o inari si vaenga e talo atu lau fionga I minsta ama le. E tangtanga I toa iai tūlanga ia. Ia malisi vaenga e lau fionga e o le ale meu wa ve sei le minsta mai le mai lona tofinga sa iai ia po le meu tau po ai po le iso na mafuanga sivina le ofionga minsta po le almo wa na ve sei le ofionga sa e faia e fai unga ma le o mata wa tu ia le peona le wa o e tofia ia pe fa so soani tangata fo ile ia nga ile lo ia sili. Ia, ma le tele o le matou fo i fio anga ele o iai ani fale fo ia saina o
o tuloa ia nai whale o loho ia mai tangata mai whafo o taria iai. O na o lo whapenana whaonga ia nai tangata si o mātou nu o lo whapenana i ere to mai mea tau pisinisi. Ia pe o tūlanga nai whataua ia li nei nu ia por kalame tūlanga uma haia inga o whanga solo. O le tūlanga lea i le malenganga tumu li whaaloalo. I mea o tatou whaamole o lea e maua ne e whai mwhai asi singa i tatou papakiu fo ia whai rea wala. Salo e se tasi o le nei a inga o lo whapenana whata o tolia. Ina whaina mai mea o papakiu e whatau rea wala. O mai teimi nei o lo whata o tolia. Ia tūlangana al whai titenga ia wa ele mafua mai mole. Poisen fo ile ole mai tau mea ai. Ia ole tūlangana e ili whai titenga i tūlanga ia pe ole mafua anga fo ina tatalo. Pe a watu fo ia le fionga i le pulisili man mamalu le tatou mtanga luenga. Ia tarsanga ina lava wha malu si o hasi singa i tūlanga ia. Ono le popo lenga lea. E lo se tala e vane ai. O lo whapenana. Whata o tolia fo i se le sui o le nei ainga i tūlanga ia. Me o tau mafa ia ile ole salo foi o fata mala ia e ona ole o me aine ele o yaise puipuinga foi le ale ele ta tonu o yeni la sene wa isi tangata ni faila to e fa pena foi le watu le momo se matu no fanga ita e pusa ia e o tele o lopo o bawa se ava no e se toi nai vaenga ia mai le matou i le whaimaunga. Tele aina whaatino tūlanga ia. Ma na ia pe a tatalo atua mananganga tumul whaaloalo se i tangtanga i tūlanga ia. I le soifua maloloina. Ia a whaafonga mai se usole na o na poiseni mea au tau mafa. Ia awar toi whaataune. Le ole awala whaatau in tau mafa. Mo fai te tengo so fo maloloina msalo si le fia umale le nei mota si so le ai tele aina lango malo si le ile tato fast e to te vai ai to ina le fel wa ile wheelchair ia o si uso na ni ainga o fata o tolia o na tu langa le o ona ole me aina ta mo faina ai o tu langa i tato o le matu tu malo a to foi vai maunga ma le aluleita ia o lo whapenana na whamarusia e whaonga ia siaki o lo talia la siaki i le matou pitonu ulea o na sosoani tele tūranga lea e mau ai whamaumaunga o tele iloa langa lea fionga i tele na isi sui i la tau tū malo po whasa ai siaki a o lo whapenana whaatanga atua i le tū lea matou e le tūranga na se tanga e lau fionga le minsta e tau whaamarusia. Ia malisi mea ole, tatou whale o loa, a tatou atu e whare whaatau e se le o loa le au mai, e se mele au mai lisiti. Na po le ale te le o whaatau e se e tasi ale vai ngai tu iai. Ia a kutu supply sa pawana e tu e mal total amount. E tau whaamole e tau tu whaamarusia ni tatou ase singa. Ia, mai whaftai o nao la o le mea pito silia nan tau pau na le mea tua e tatou. O tatou price control board. Pei mo fia ina whatau nuu ia fuafuanga ma. Le ai fo sisi e toi ma whaina alo ai tūlanga o. Whatino ino tiutema. Mga luenga whai e tatou ofisa. Salo pau nao nai vaenga e. Ai mori atu wha maa loile. Tau fionga e li pule ia apelo tōmtanga luenga. Ia e whapitoe wha maa loile. Ma tala la fionga le minsta ia fa manuia le tua to te mitonea so faftai Alo faftai ali patai tu pai la lo molo sao foi tu sorta tu la fronta fa off o fa fonga fo lo tu malo ia me se foi sa molo tap tap poi mai ia pe au ngaru e fa sa lo tu sa orta to fono nei faftai ia tu at pele vo noi manatu Pero no fitu leo sui, i lei tu mota. Ia, o lo... Ia, se on sa ima lava lo fionga i le sui mistala, ala fuatu le fionga le sui te tai o le tua ngai. Tu le mei sao no.
Ya, whaftai lau whionga le hongo vitalai, o le awa noa, whaadi hoi se manatu. Tu sai mane tu la fono tau whaofi pe ona o pe an maota. Sala mua mostala i le tūlanga foi lea ta tangata ia whai pisisi mai whafo, tūlanga o lato background, lato ia lo tau sanga i le mo meo ni Farm Investment Certificates, malaisene nei whai pisinisi le atunu. Awa taua tele le due diligence, le sa fea sa nanga sui manu mai si umu. O le so le leo background o tangata nei o mai whafu. Pe le ia fia la toni, whainga whasoi la fono ia tunu, ia sa whai pisinisi ma tunu malanga mai ai, mau mai e tono le tunu. Wa le upumoni ai wa te le a mau pisinisi ma to inga nationalities. Tata anu umaisi tunu ule wa i tono tato tunu, ma whai pisinisi. Te leo la tau mai Asia o awau, whailoa i la tau mai Vietnam, la tau mai Thailand, mai India, Pakistan. Eo afo i la tau ia Asia mai Amerika Samoa, Fiji, Tonga. Ea tūlanga nā wa tele la tau ne ese mai whafu. Ta ua ala le tūlanga le due diligence. Le sailinga la tūlanga background so tangata whai pisinisi. Ewa pe whai company. Tūlanga whai company o pe no mai whafu. Tau sanga mai ni lai sene whai pisinisi tono tato tunu. O le me ta ua i la wawa ia tu te unga ia. O lisi ia e pe o na saunoa whai ni sui le lisi tapulaa ma le lisi lea restricted ma le reserve. Ia ua an mea whaftai ai tua hon teu nei. O lea la toe review toe ilo i lisi nei o whaisi leva e le toe ilo ina. A lea pe o na mau fo i saunanga nisu to wa mawai. Wa leva tau sanga le toe ilo ina lisi le mau te tau. Ma le si mea ta ua lea ua matauina. O lea la solo ia ese ma le tū la fono au tū nei. A la tu ua tu pe whaase atu i lalo tū la fono whatontonu. Ia ona wawe la, ia ona whangai oi. Ia ma ilo pe review ia lisi nei. Awa o lea hoi matau atu. Ia o tato reserve list. Ma ria sa unoanga le fiongot padmia. Fia i loa le malopo anisi to inga pisnisi. Tu na i wa lisi nei masalo o wa sulu lima tau sanga pe apo la te lusfu tau sanga e wa tau la wa tele are suinga wa e pisi nisi tono la tunu tau la to e o ese fa to fa la ina al committee le to ilo la ia tato lisi ia la fa ta ilo tau sanga fa ia tu langa le leile na ia ma ave o e kapenete pasia i fa tu la fono fa tonu o le te ma tau watu tu langa tau transport pasi lalo le reserve list mo pasi ho ia fe wa ia la wa ia pase se tato tangata lo tele mo malo le tunu ia e va pena fo mo taxis ia o le fo wa matano wa ia tu we ho si tu nga business ia fa no san si transport le vo te va tu la ve i mo rental cars ia le vo e mo rental ho ia mo va afi mo ski boats fo ia fe wa i lunga. Ia me umai e anga i eisi si la ngale. Ia po se fato fala inga fo el committee lea. La ilo iloa ia. La to ilo ina i le lisi de nei. Wa e taua bo tere si mau pisinisi fou. I tu a inga pisinisi wo o mai tono tato tunu. Ia e ofo i mo katila. A tono tasina. To ngā pisinisi taunsi si la el committee. E tele me tele o katila se wa i nei ia se sila. Pe o se tasi nai tu ngā pisinisi ia pe tu ufo ila lo restricted. Ina ia se fufua ngai tau fufua mfaton tonu ai ia pe control ai ia tu langa o na fo ito ngā pisinisi. Na retailing lea mai. E waftai langa sa unola fiongot pan mian ta ua ho sei. Wai do ela vea i do sei o i risi nei. Na le retail.
E tau na wha manino retail. Wa tau vai atu retail. Ia pe i te nei mo mea hui mo masan. E pe i te nei si olo a fou ia wai nei vai tau. E no vea i tonu le retail. Ia tasi nda me tau si sila ia ia wapena foi lo seo. A tonu e pe ono si sila i tu langa tau i tu ainga oloa. E tau tapula a pe whaatanga. Po lo foi whaatanga lalo lo seo. E wapena foi hardware. Ware foi ia hardware. Mo lo fau fale. E tau si sila i tu langa na. E wana na wai. Tele i tu nga tele ia tunu ese o mai ia o lo fau fale. Ia o ese foi ia mo meu. O toi nga o lo fau fale ia o mai tono tato tunu. Ia tau si sila i tu langa whapena. O da vo te vai atu i tato elei. Ia atono se puipuinga lea mo na ia tato tangata lo o. Fai a foi le toi nga business. Nga osi ma lo lombi ia le elei. Se si sila tato komiti le tu langa lea. O nga lok te vai atu. Na mo elei voi e lo lombi fa o nga ele upeti. E pe e au fia imo elei lo lombi masingi. E sila e tūlanga lama si sila kero isi mau e lei. Ma manu ia tātou ia wai ie ia wa whaatau i te taulanga. E lo lomi mai fiki. Lo lomi mai isi a kungu. Ia si sila foi la inei. Po la se whaingai. Tau pui pui ai foi la tō lo whaia lea. Toi ngā pisini. Si wai tāua tele le lei Samoa. Wala e whao ngai tātou ma manu Samoa. Ia mau e foi pui pui ngā le nai tū. Ia o mo meo whainga whaiwa. Awa le te watu e la mo meo mei o commercial fishing. E whatanga la e tauna fast food pasene. Fast food pasene le sea tangata mai fafo. Ia e taun si sila pe tauna si ila kiki lunga. Pe lima food pasene. Lima food pasene la tau mai fafo. Lima food pasene tātou. Ina e tau whapaleng nei. E pe koe si ilunga kako. Kere tātou inunga le valu food pasene. E lus food pasene mai fafo. Ia si tūlanga hoi le tau hoi ana pui pui ai I tātou hoi na e tau hoi tangata o le whai ai to inga pinsilisi o le manufacturing. Ia paua ia o loa ia te vai atu o le tapu lalo manufacturing o mo mei o nonu. Ai o le fua le nonu, o le juice o le nonu. Ia ma mea le sua uhorenga o si mai le popo. Ia le o te hoi isi to inga o loa. O isi la tātou pepe. Te le hoi si company o whaia le vai. Ke le mau ko inga whangu vai au tātou vai e. Ia si la na tū lang. A tau na tau whaina pui pui na I wharipia e lua ia wai ai. Ia wa te tono e ranga koe mga mea si wharipia mo tātou. Mua lava ia wharipia e lua. Wa ke le, ia, o le mele ia ia, awa le hova ai o ke le hoi le pia mai whawholo a mai na tunu. Ia e te le mau pisinisi whapena, mena. Whaftai le tūla whono le, toi ilo ia koe ngā pisinisi umai whapea. E pui pui, so soani, I tangata nuu o tātou. Mano whaia ia toi ngā pisinisi umai tūlanga whapea. Ia wa fwese la tau tamau ai. Te le hono la tau le whai pisinisi ne, ia. E le maa losi hono la tau tamau ai, ngā pau ia mea le tau mwhai. Ia, e mau ai e tau sea la tau ai. Ia, mai se ia tūlanga tau tua ino a fioanga, ia e mise lawa tau ino tato e karesia. Ia pe o tūlanga ia lau fionga whongwhitalai. Ia pe o nai manatu pū ia. Ia e anga I tonu tato tūla whono tau whaafi. Nei e whaftai mo lau noa. Hello, whaftai sao noi lau fionga I le suita I tau le tuangai. Ia e manatu o le uwa I atu le alu o le peni le fionga le minsta. Wha mau umatuai ngā lisi ese leo ia. Wha malo ti mai. Mai tau atu no fua pea ma si toi tō lua I leitu o le maota. Ia ona mai ale o leitu o le maota. Ai, o le teila o fina ngalo. Ia tānga tasi umalawa I la lango le tūla whono nei. E ui o lea, tu awa noa tu are no fua I o tō a fionga. Lo whaafonga o tu malo. Tu atu lewa noa sisi sui e fi ngalo e sao noa. Fionga le whongwhitala. Ia, o leo mai tau atu lai mai le. A fionga le teitai o le tuangai. Ia, tu atu lewa noa lewa fionga. E lea whai Lau fionga ele. Se I mau pēlo.
Tau tele tu la fono ne. Ma tu la fono wa tal fenga foi le to e teu. Ya sa tatu tal no ai foi ma va tu foi se taof. Le wa o ia finangalo. O tatu motonei. Whatever on tatu whaia e ale mele nei o le whato sina mai o business me whafo. Mai a teimi o mta awha. Whaso solo mai a lea e whai alama teu teu. E tasi ale nganga o nei teu teu nga. Ia whawhaingo fie o na mawanga luenga. Tatu ngata le sa no iei le palemia e taua la le to teu e foi na e manatu e fifalia o le ngo o pesticia ia por tu la fonaia fa pitoa mo business fo me fafo ia a le la o matau o le foi we ia ma business ia e tonu tatu no le foi le vaing of sosani molato te wala e tiute e va pe fo malafonga pela le tula na e tau va tuai se fai te tenga na awa a fai e ulfa ave sosani mo business nei o sosani masani ala u fiong al fontalai o le to ngi ni la fonga le to ngi fo ia tiute e masini e fale mai o mea fale o ta vale me umai mo mia e le business e vatuai la le a fo se manatu se i tila ne pe iai le minsta i le tulanga le awa e a whainai tupe mawal tato malo e le tulanga lea o le taape atu o sosani nei ia ai o business o levanta ona ele to e fatto sina mai o le wai tonu le tunu ele mfaila on fa pe o se business e tau fatto sina mai o le wai tonu le tunu la o se fatto anga vat o le tule e ta utele le anga ia isi au fai business o me mai fafo ele ni to peis ai o mai o la whaile o la tō anga masani whaale atu nu. Pe o saina. Na mai leo tō peisi saina whaia pisinisi esi saina. Mātili tō tele ia le au whai pisinisi ia mai whafo. E te tōnu o le atu nu. Ai a whainai o tātou tangata. Tasi lala nā mea se i tilo lea iai. E iai le tū tāu o le tū lea. O la tō o mai whafo mai malatu tupe. Ai leo le toe o mai whaongatu pe nei, ai mai se o le ole i le nupi wha. E ai tālafu mai e po whal tupe, ai tālafu mai tupe. E whaiela tō business, ai te tauna o mai ala tō. Ma mai ala tō tupe. O le si tō, e tawai o na saili, e maua le tūlanga le tāpā, o whamaunga mai tātou whaltupe tūtu tono. E mawhaia e o na maua la tau nei o lo whaia ni a mionga le tāwhiangai. Ia tunu i whawhono mai le whai sāmo nei. E whai matangata e awhia e me tau drugs. E taua na whamaioi o le lei tūlanga ia. E iai le manatu le sa whalia e isi launga mua. E tau le whamaio i o le lei, e a business i a ese le retail, mai le wholesale ma le hardware. A sa le mea ta waile tūlea, e monopoly, e exercise e se tangata polisaina, e le ngata i na wholesale to retail, to whaiana hardware, a disadvantage ai o tātou tangata. Al mela le tau tele le to tila ia le tanga luenga foi lo ngafu mal mele
a whai de wholesale, a whai de retail, a wako e kapa ismea, aisa, langa leo le a exercise single monopoly, o le a pulea atoa ia oloa, matau oloa, a whengatai ina isi o tātou tangata, o tau mwhaifo i tau atia e o lātou ainga. E iai le tūtāua, o mene o afo i o toi siaki, o sitiseni, o tangata o mai. E le leo na siaki le leo lātou sitiseni, ia sila fia le atunu ue o mai ai. O le si tu, o le tātou lisi lea tau o la whaleo whapitoa mo tātou tangata. Leo tau manatu pena o leono ia lisi lea na watu o tātou whono. E leo o fiai le tele, lea la sao noa si sui, isi tue ngā pisini se taun tā fiofia mo tātou tangata. E tai pēla o suatusi, e tai pē o formai, tai pē o loia, o isi atunu, ai mese kukuila. E oako a kako suatusi, ma tātou loia, sā ngā kakalai kukuila, o la fo ia la tau loia, lai pui le lea tutuila, ia awalava ni sawa tu in tatu loia pon tatu accountant fatuni la to business i Amerika Samoa e fai fo i se tu le la on se il kilo pe ia le mtanga luanga ile tulanga ia o me o lo fai i se tu e au fia fo ila ma le autusiata formai e fa per foi insignia la to umane taona tato titilo iai ia una le ka vai ele lisinga publish mai o mo me lo ia la fai la to la ko practice la to officer se pe over fasela la fa yo lo ia o lo winga ka ofi pe ia business ia mo tātou tangata ma wai fo i la tau se leni. Lau whianga i le whangtalai o tātou atunu nei tai whasauta ia ainga. Ia mai le fo o te iloa e le se me whingo fie. Po ia le minsta e ngā whamaia. Wa ngā ioi lo le minsta kau whailanga mai lo maisi. Ai masala tangata foi nei e faila to fale o lo retail to faila to wholesale ya ona langa mai lola ya fala velave au faila na mea ya le tulang fainga ta na ya la foto pe ile dal mia mal capeneta fulisa ai le to fama le fautanga ia o le whengatāle na o tātou atunu whasauta i ainga. Lau whionga le whongwhtalai ia o le sao lea e le tātou afoi e le tātou mta upu sauta ua le tūlanga lea e le siato tangata ni o me mai fafo i maasangase ia lua o le eisa ma le AIDS e tawan siaki pea. A iaila ele afo ele tulanga leo o fuala au fasaina. Se va mal mole lo fiong fongsta lai po feo iai le tulanga fo ele leo o mato suanga specimen le na o leo mo sile malelua e masina ele mo mai ai ke iwa wa mai me o fuska ka maliling ai me fale ko ya nga singa le alte langona le pisio le tom tanga luanga ye si o mai po fe me
o iai ia le unga na mea e ke o te whialo e atu le rila le lala vea e la voa ele ai aisa pei o na maua mai e su anga ia sa whai e tātou ia mani al fono. Malo whaftai lo whingalo ia e whelan ranua ia whautuanga i le nei voi tula fono fa malo fa soa i lau whionga le tai o le tuangai ia awa popona le toi lo whingalo le vaenga le na muli ei lau saunoanga whai loa i tono le mota le nei pau mea tatu tarosia tau i manu uma i la tau sa whatino ina fa moe fa malo fa soa ua mo pele wana manake le to tele anisi o le tatu Whionga le whangwhitalai. ia lau whionga le minsta o le tiute ia se tulai mai po la se vaenga te fio Whaftai mo le avanoa. Ia sa tu usi ale. Finangalo le. Tai o le tuangai. Ai ei nei vaenga sa ta ua e fia mawai se langona. Tulanga le sa ta ua o pisinisi o levana iai. O le ai me o lo o mai e le o tiutea. Ea mo le silfia o le lavo matai tu uma. Le ia se me o afo o ave fua ele o tiuteo le fa nga solo a me uma e siaki uma e mo le taimi na yo nga tasi uma tangata uma le tato tunu e mai sala fai business ma fa la o ia fa malo fa ftai tere lava ele o nanga malo fa ftai lo finanga lo fa li o lo fionga ia e furi taimi fai malape o la unga e fa malo lon sai lo fionga le tamam tanga luenga lo fionga le mista tu sai o le vaenga o e sa no ia ia o lo mo la vano mo si sui mai ta watu ia o lo to tele ni si o le tu mot ia ona la folo le tu pe si o le o ia le tu lai mai le sui a fionga le mistalong lango ta longa malanga o le fia o le atunu sa no ia Tai lau fionga whanga whitalai mole avanoa tu lai male whalalo e tau tala man mingao whatalo whai lau fionga le whonga whono ia whatalo foi le fionga te tai o malo fionga pan mia male sui pan mia me se foi le malu tau e o kapeneta ni foi tu o malu so fainga instala lang talo foi le fionga le te tai o le tuangai le fionga sui te tai ia te nane le to au mo fo malu sui malu mo le pan mene ne le fionga le felo tu sol fono ia me sio fa lunga mtanga ruenga ia masa mo tapo ia le fono uso le tulu talu ia no le ava no mo ne nei tu malo ia te lo to ya so foi nei o tato fono tang ia e fata lo fai no tu langa o te tele fa fono tapo i mai o tato tu no mai ona o se yo nei ia me sio tapo i mai so mato i tu malo ia e fie fai la foi sa o nei tu malo e tu so tu la fono lo ta o te ma me o te teunga ia fai la o fionga ni minsta ia o lewa ta o tole forsanga i ma me tu so te ungol tu la fon ia e fie so so ni tu foi fiu tu fatunga lo titi ia wali tu la fon te lo ta o to nei ma me o le ta o ni so sa no anga fai fia u le sa tombu ai sa uninga mal ta tu fon tanga la matanga nei va yaso ia fa nga ina ile upu fa pe o fa fita uli o su ia i tau ia ole va vai mai fo ia ila toi ile lalo langi o fenga fa vai po le tuo policy ia o lu tau o tau o avanoa en fa ona fa pe se so soani ma se motunga afa le nei tu malo ia o avanoa e fa le ia tili ai ia fa tinonga o nanga mangaruenga ia awa o tatou tangata ia e peona avea maano liu o fea o le aso o lo tari mau mai o tatou faiva o le vaenga mua lava e pe fia avatu i eise langona ma se tu alalo ia ai nei tu malo fa fetai o le lava o manino ia e pe feo nisi o fina ngalo le tatou reserve list fa fetai ona te ole maua se avanoa o le nei tu malo wa le la fa se i regulations i tu la fono fa tonu ia le fa tala no ina ia me silo lewa ma wale ava no itono le motofono e ina isi vaenga pena sa ta ua tatu presiti ia aiwa sa ua fo inisio finangalo sui e paulesi vaenga le tau vatu le taro sanga i lawa fionga le minista pe a faitau ane ai muma vea o le tulanga fo ile ai wale na male la ina leo mai o fai pesisi mai fafutulanga leo le tu ese ina o motels ma hotels
o le tele o fai pisinisi ia mai fafo o pe o lewa le lifai i motels a o fa tupu la ia foi so issues fo ia tupu mal te minei te longona le na malaina to wanga ia tu ia fa tu al pisinisi te ile o fai mana i poto foi le mana i accommodations foi ile pe tolu pe fa pe lima ia e mana ia foi le e pe o le palolo mua foi le o tala i titia te fa alongo to e fa matala me le tio e fa autu e sua malia ni wati e pe mana ia mo foi le vai ia a ona tu atu ia tau tu atu fa pe nai la o fionga ni minister se tu ala lo tasi na business e mana ia fa pe o mai investors foi mai fa tu u lunga le level foi le o hotels le nai ia ai fa avanga ia nei vai ngala iti nai pe nei accommodations ia mana i motels ia wa fitau le mana i tamari o tato o tunu wa pe e fa lava foi le fa to fa la inga tu mamau ma le lo fa tino inau o nei vai nga ia o le si vai nga e va to il fa tai la o fionga di minister tu so o te unga pe fe na ma di le sa no nga le fionga de ri palmia ia o le o tau fa amana e mai si o vai nga ia fe so ta ia mai si matanga luenga ia elo a fio o mai tonu le isuina le ngata o certificate ia fa pay for ila le immigration for ile le issue mai temporary residence ia mo le investor le o mautino o ia le ala alu o le business ia wai e pay for na mali ni so saunong ia ana saun nei o le afo o le investment ka ke la kula fa ka merke paps do tara di mai la wal ia e pay o na isi va enga na e fa tai la o fionga minister me se fo ole fa nga malo le mo fa yona to teu ia tu la fono le ina ia mafai ai ona nga i tonua ia le pisinisi le mafu anga na ndesi tala i matalo sanga ai de investor le ia i le fati nonga ia nei o le siva enga e va to e 45 time va to tu alalo ale afo ale nei tu malo o le wa ia le malo si anga le wa ia nei va enga i o tau fa mana nei la titi mai ina ia mafai ona maua le ava no le au fai ngā ruenga e whaatino ila la tau ngā ruenga e le ngata ila au fai ngā ruenga mta ngā ruenga o pisinisi mara ala manuia maleipa a oisi mta ngā ruenga le malo e nai tau sanga tu atu sau tasile atu ngā tasile whaafita au sa whiangai fai mai official fai no mera whaamawina i le whaatino ina o lana ngā ruenga e a ngā ia tu e au whaamaumanga fo ia mai pisinisi a wawhainga whaavai ia mata yala le tatu malo mono natina e fainga tau na fa matu mai ia fa mo monga ia ma fa matalanga fo ia pisinisi e fa tai le fionga de minister ia wa mafai ona sila fo i vaenga ia wai ele ngata fo ia le tamau a inga ia i le tupe ia a o tau fo ia fa matalanga ia fa mo monga ia mo nga ruenga fo ia nisi tu tino le tatu malo ia wa ia le fautu ina tu langa tau le tamau a inga o le si va enga e va tu ile tu alalo ia e se mai tu la fono a ona isi va enga fo ia pe i tu la fono teu ma si va enga fa pena i le anga ia tu ole o fai pisinisi tu ai no mafia anga pesa a va tu e fo se vai i tatu prisiti ole mana ia ole anga ia tu e monima fa ma oni saunoang e tau ngo fie ai ia fe fa tau inga ma oloa ia au te whaafitai lau fionga minister, me se o tātou malo, o le tāu fio umaia. A wale upumoni ai peo na maari, upo le atunu uma upu whai matua. Ele o le taimi nei, a o tae au. Ele o le lau amanu, a o le whaamule o atu. O te vairu peina le saunoanga le fionga le minister langolango. Te manatu ia au leo o tātou o mai o tauna whaisa tātou malo longa. Manatu foi wha au ngase mai lea uri sa tali ai lau tau sua. E ilo manatu no fo la fata te ese ngaru ngal fono o fai tu la fono mo lana malo longa o le oti.
naunauia e maua le poto sili 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 awane ia oa ona oloulu aia sili sili lo loto tupulanga o Samoai o te ole ole ai ina nei sili au tupelo tiute pe e te alu inu umama o poso o se mea mana tua e taua o tamatua o laua mi o lelei ia faile ma o sei tau fi maulaua nganu ia faile ma o la ei o e tupulangai o te ole ina nei e fia faa Europa e naunauia e maua le poto sili 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 awane ia oa ona oloulu aia sili sili no loto no uatunu Samoa ia tautuana le tau o lau tapua inga i le ainga o Yesu o le ala upumo ni male ola e te maluai i le lalolangi o puapuanga Fa'amua le atua Io wala mamea uma Awa o le fa'awai leo si o tamalo o Samoa O e tupulangai o te ole Ina nei e fia fa'a Europa e naunauia e maua le poto sili 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 awane ia oa ona oloulu a ia sili sili no loto Lo uatunu Samoai wa e la lelei o e inu o le masa o te mita mita inu e se poso se mea o na ingoa o le Samoa ua avea taua e ona le whanua po o tau sitia le ingoa taua po o tau sonoia o e tupulangai o te ole fa'a Europa e naunauia e maua le poto sili 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 awane ia oa ona oloulu a ia sili sili lo loto tupulanga o Samoai o te ole ole ai ina nei sili au
tupe lo tiute pe e te alu inu umama o po o so o se mea mana tua e ta ua o ta matua o lawa mi o lelei ia faile ma o sei ta o fi maula wanganu ia faile ma o la ei o e tupu langai o te ole ina nei e fia faa Europa e nau ia e mawale poto sili awane ia oa ona ono ulu aia sili no to no uatunu Samoa ia tau tuana le tau o lau tapua inga ile ainga o Yesu o le ala upumo ni maleola e te maluai i le lalo langi o puapuanga mua le atua i o wala mamea uma awa o le whaamai leo si o tamalo o Samoa o e tupu langai o te ole ina nei e fia whaa Europa e nau ia e mauale poto sili awane ia oa ona ono unu a ia sili no to lo uatunu Samoa e wa e la lelei Whauli mai o maua pe a whaafua o ni timunga o loto le tutu sa walai o na le maua sei o loto le tutu sa walai o na le maua sei unga o ai e le poe wana upu e sei na dia o e mana o iai le loto ai vai lo utino e mana o iai le loto ai vai lo utino e uma mai o aso ai le umalo uma salo olo alo e te le tala i le sao olo alo e te le tala i le sao se a e le pona wala i ona li ua le alofa fai mai wai musi a ita o le fui nine e ona fai mai wai musi a ita o le fui nine e ona sa wia tau Taeva nei o Beta te no fo
ile malie o sio uloto awane I eto e ma salo funa Pete tali tonu pe ata so sola I maunga Wai ele tama wana upu esela utau sala Wabai vai le tino mama lingi ayo uloi mata Wabai vai le tino mama lingi ayo uloi mata Awe ole langi wa fenga solo ai matangi Wale ai o se ua eto ulu ile nu unamati Wale ai o se ua eto ulu ile nu unamati Sausawi tao Tai vai ne yo Peta tendo nofo Ile malie o sio loto Awane I eto e ma Salo funa Pete tali tonu pe ata so sola I mauma Sausawi tao Tai vai ne yo Peta teno nofo Ile malie o sio loto Awane I eto e ma Salo funa Pete tali tonu pe ata so sola I maunga Moso oi sili le manongi Ta utino mai lo ta ofi Mausali lo fa amaoni Tu ma pe se io o ile oti Ta la la Afio oe ai aluita Tu ye ova ilotama Tofa ina soifua Lama alif sili le sasala Itu e fa o samoana E fa ato sina yo anganga Yate o e sumalete ine tausala La ula falawa avea Taluayo e sungale mana mea Be a fai ua ele
pea sia mea e tawhea. Na upua tau no fone nei tau ai so se e sili ne la lelei. Ma le fuaro sa ngumu e te whaata pati ma e tuli ususu. Ta la la la, ta la la la, a fio oe ai aluita. Tu Yehova ilo tava, tofa ina soifua. Ta la la la, ta la la la, a fio oe ai aluita. Tu Yehova ilo tava, tofa ina soifua. Ualata mai ole aso ele toia I se lo tatinga. Ele toi fa anoa noa e maringi ni loi mata. Ai fia fia e fa vavau I le nanu tu mau. E ole aso o se aso fia fia. Tunu samo ai wa la lele oi inu ole vasa o te mita inu e se poso se mea ona olo ingoa ole Samoa ua beata ua e ona le whanua po o tau sitia le ngota ua po o tau sonoia oi tupuna ngai o te ole fa Europa e naunauia e mauale poto sili
sili sili lo loto tupulang au samoai o te ole ole ai nane sili au tupelo tiute pe ete alu inu mama o poso o se mea mana tua eta ua o tamatua o laua mi o lelei ia faile ma o sei tau fi maulaua nganu ia faile maula ei o e tupulangai o te ole ina nei e fia faa Europa e nau ia e mauale poto sili 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 awane ia awa ona ono ai sili sili no loto no watunu Samoa ia tau tuana le tau o lau tapua inga ile ainga o Yesu o le ala upumo ni maleola e te maluai ile lalo langi o pua puanga Fa'amua le atua Io wala mamea uma Awa o le fa'amai leo si o tamalo o Samoa O e tupulangai o te ole Ina nei e fia fa'a Europa e nau ia e mauale poto sili sili mai tau ina i fatia wa sola ia e tele na whaonga mai ia i la tau ni mai amisi la wala wasia tau tala ma le whaalo alo ia o nai tātou whanau teine fo ia tu lo e wha aipo ipo atu iai ia ona whairola ia leo le pisinisi uola ia ona toi fo ia la ia leo le tangata asia lea ia po le alava le natura na iai ia a leua ai pe ia ina ifsota inga fo ilea ma le marriage ordinance tu la fono le lalo le mtanga luenga o whamasinonga ina ia inga fo ilea ina ia tau maru puipuia ia ai meise lava le tūlanga fo io whanau te mai ta ia ona whata ilea masamatou whamtalang ta ua whaafitai o le nsa o noa le fionga tai tai o le tuanga i le vala lea o le sau o le investor mai whafoi sau invest ma le tātou mawhau lea lai sau mastupi ia e sau toi whaile lo nupi wha o lea sa ta ua foi la u lo manatu sa whaile amatanga o le tausang ia le investor le sau le mori mau umal tātou o tunu ia le ua fio toi turi ia o lau toi foi ia o le al whaafitai le lau fionga le minister ia ua mawhai ona toi lau di liu le nei tūlafonu ia toi sila el tātou malo ia ina i vai liu ina ia mawhai ona malu puipuia ele ngata ia mo le ati na o le tunui investment o loa ngai mai ia e malu puipuia fo ia tātou o tunu ia o mana o lau fionga le minister ia e meise fo i o le tūlanga o lo ta oto e te unga o le tūlafonu mātou whaamanu atu nei tū malo ia anga leile atu mo lau fionga fono ia me se fo te tai o le malo sui mamalu uma o le palemene nuia le tapo inga o le tu malo malanga e tumu whaalo alo whaafitai malo sau nor sus fono mai palau li lua ia o le mai tau atu lava o lo fatu lava le titi tongo awa le tepu e ino le tula fono lau fionga le mista fa malo fa so ia la tua tu te tai malo lo tula i mai o toi mo le vanoa sa nofo lava ma ia o le tau ina ia 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 ia
mai tau le tu ua le sa fea sa no sui mamalu ia palauli a me se foi sa no ngale tai o le tu ngai le tatu tu mafuta o tu langa lea o tangata nei mai fafu ai mai te pena lo na tatu nei fa tu pe tatu e fa tu pe no pifa e le campanile la tu wa tu pe ia langa e serious le mtau pu nei campanile le princessa panini na mata mai stangata sai nei ai umane u fa tau le stangata ona fa ngalo le tatu alo mafana ule la sa no tonu ia nga ya fiu wa suru fa fi atu le e alo le sa mo ya tia tau fa so soni le me wa tupu ma ola al business ona mata lo le na tamino milo tangata le wa toi foi fa ile sion to lua a tia il tene sa mo le malana fana e o mai la le so le foi to fa fonga ia wa behind the lone lupi fa e foi sa tato fa longo umala va ia ma o le tula le o le na matuari lifa ia le taranonga ma le fionga le minister pui ngala nei pui ngana nei tu lo lava I loop housel tu la fana ile mai tangata nei fa o ngata tu tangata ma tato tama fana e no mai lo le apalai lai sene I lunga o tato tangata mai e o mai le so le fai fetuna ingai I lo ia ma fam sinonga ono me ia wa tutupu mai le la titi nta upu le la fionga le o ftalai ta pa fo le fionga min sta tupe a fonga mai vol nupi fa po feme wo ia ai ta la fu nei no mai tangata nei fai o va tu lima rono stoitis full miliona pe fa fenga tongi la wa alu le moket sales al bank isi me aule tu pito sili no ngonga le mene nei fa ngai no tatu tangata e sa no ia il sui malu ya fiu mai e batu pele mele na ina ia matua manino le lei o le ano fale le na tau fai o le tatu malo e teu tu la fono ia fa ngai ina ai wales company warehouse tele ana sa taru nek e no mai umale la fai warehouse sa mo o atu lo office ma fa atu ia tia la patai o lauli o company le o le state hold company le si malo tele o lo lato ngao sia uma o loa I fafo ale wo mai matana fatu tua lato la vas pacifica o lo no wing e umane wo take over sa lava ele company le pacifica ato e na fai lo su suenga sa tapa ile fionga li ministao lai sene e man ministao ya fatta sila mamao le company le ai ma wai fonga sao o mana avele lai sene el company le no fo ingale na umane ya ma watangia ele umilava ona ine company le atapuni puni umaloa tato pisinisi warehouse hardware ya le lana fai lo tonu tapuni alo ia ma to revoke atole pisinisi ne man lai sene le ona la ole puipuinga le tato te concern el temiri nei e matana fa ululu mai o le me manaia ma le tau ngofia o loa e tatou taunu ulola le monopoly le sa no ye le visio sui e o le failon tatou fa tontonua wana o la tou o le fa el pisinisi nei mana o la tou fo e manufactaina o loa mai le mela o le tau le tunu e mai ala o mana revoke le license o le puipuinga le na e pe o to tu lava o le tulanga le I le fa nga ino tatou tangata ma e batu e foi la fa malusi au le minister e fa ia tu langa o le stala o pepa fa I poipo e mai se foi le stala o mene o me uma ina ia malu puipuia e la nga fo me le fa fonga mai ale tato wa tunu la nga o isi matu no tu fatangi si ata fa ko la ko fatangi si mai la na no to lo lava le me le fetau ai fai lava o le mana o tupe
Ia batu fo tu lalo a fa fonga mai ma tu e fa nau nei o atu e tangata nei fa ngai meta tupe. Eu to mata tu de lei. Awane eu to va ai le temi nei fa pe o le vai o le mata le tupe. E na umala va na fa nga ia tipiro cha tu lo lava le fa fonga le mot. E le nga moni le na o le tatu te li o le tu la fono. Pui mo mo na tatu tangata. E ma faile a wala le ta fi ai tu langa fa sol tu la fono ma le memori muti. E ta ulo tangata ta investor. Investor is an investor, foreign investor. Ai volto sa un neto loan tu pe tato institute le nei fa ngai fa yela to business. Ia ulto fa mam la matura lo fionga ile. Pong fitalai. Alo fa ftairo fionga tai malo ia o manino le vaenga. Fa fonga mai fo le tato o tunu ia o ia fa fita u di foi. Ile tu la fonu ne ia ai ole ala le toi po mai le fainga malo ia mai la to lo tu la i mai le foi le tunu. Mai ta watu tu la mai sui flata msalo sui mu le tu na mot tu watu le vano flata to mo le tele fa ftaila o fionga mo le avanoa ta ua ta ua fa se sao ni tu malo ni tu la hon ta ua ai mo a maruru tu la o fionga na nga le na ma ua sa fa pe sa siringia ma tu mo le tu mo le fionga te ni tu ya e se le fia e nei fufuanga ta ua sa fufu mo le fa pe le ska ko le fa opta tonga luenga ya le ma tu muli ai e ngai tu va ve mai ya ai na ma o tu lima tas ya e ke o fa fo mo le ko fa pe o se male ava tu la o fionga ma ko no fa pe ngali ma tu ma mla tu la fon tu mau o le la calma lo long ya ma le finka ku la fon fa vai ko limi u ke ko sa wai na fa la lava ya o le fa se mo na tu le e tu la fono lani ma ro fa ftai le e ta ona sui ta tu la fono te mi ta ona sui la mai sui ngo fo ma sui ngo tala fe ngai ya wa tu fo ile so soni e fa le ya ti ai so sonia ya le tali fo ya o ta fa yo le vale ale ta to malo ai o ta wa tu la fono le ala o fionga limista o le upu le foreign ma le upu le money tupi a tatal nolo ai ele upu le mai fafo nto so tai fo le man tu la fonu le na umatu nei al central bank ona te le sao le central bank tanta umaya mai fafo a me ka investment mai fafo le nga ko la ko o le sifa ya mai si va nga mo la ver financial sector ka ua ke le la cosa awa ila e mo o mia e tato information ye sa no mai fafo ya tunu yo mai tanga tane po in ka ka le ngi ka fe mo fie ma share information le ala to ma tato awa le mele ale o ma fo le teleo to tu nga fa fi tauri le ni e tia ula vai o le lei o le monitoring o le va ai le lei o tu la fon o tele tato tu la fon o le foi na yai nei tu la fon e o le money laundering o le va na yai unexplained wealth o le va na yai ai o le lei o le va ai a mesela le mele tu diligence le wa mai nei va nga fo a toa le la tu la fon le na mai section 7 le wa mai a koa e lava ai inga fou o le talia ina o tangata ia mai fafo ona le mea le lifa ia sa nonga tato sui o le lifa nga reserve list e mfa mpisi nga ka kasainga ma wa ka mai fafo i fai ar tu la fono le la u va vai o pe o le kilo nga foreign investors ke kele hoi mai fafo e ka kaula le le mangingo ma mai a qualifying due diligence e nga ia fara le finga kaula le mele le i kongu i la discussion le fai le mele me kongu le sa kongi sui fa o ma ko le ko fa la o kele palmia kan ko i mal immigration ala ela ve le finga ole
business license e la ve foreign investment certificate ai le o kai mile la va fo le fa ingi e le o sa o kongule e le official o le immigration kongo manga tau te le ka ko filo le la ka ko fa business mo ka mai fafo ka se la wala ka mai fafo po la fo ingi mo certificate ai lo ko ai le immigration le sa a por la forca ko lo ko kuli na kai fafo ai ale ku sai mer kula fo le immigration ya ele foi lá foi encanta ko ave fafo al ka u ai ole vai ngale la option ole mele kula mai pero no foi eso le mele o fa fatai le o manino le kulango mingi então fai mai foi lua tasi len kam fai mai ai foi lava kam fai ia sui le fai ngo business license ngi ia sa ia le mele sa ia ai le meu kula mai fa keling ai onala ole mafu anga le o mau sa war kan ka ia pa business fai lang business license e ile revenue fa sole trader alu fai lang ia business pe mam ska mo fai la certificate fai la business license o fai business a misa me fa lo me ia wa le mo biangi me ke le va pe mo kulang va pe le la wa ko sai linga le ko man miska o la fonga ikua le la ko mo kai ia haf kai le mele le wa fai inga pungi le mama le wa ka ki fai ko si config le tu la fonga ka fi simia ya fai ka ka ni config sa hoi ale la uma ngai le kuranga le wa le menga le alo ko keli anga me fa business license ya o apel milenga mela kula fonga pio kompangi ki kele ka ki kile al me foi la la fautsanga la fium o le fa ngau ka ko ipisingisia investment ke kelengi e ke fu ave ma wala fa fin kai awa ka fa fa ngofi e lo fa ngofi sa wala ai fa ngofi sa wala fa ko singa mai ka ngi we need investment we need foreign investment e mo mia ka ko ai fa yo lewo mai ya pui puinga ia ai si ka ke kilo foi wa le mo mia ke ka ko mo ke le red tape e alo lua fa ki le investa ko fo ai ka fa ngofi e o e kulanga melia ai fa tuanga yo abatu ngai ku ele ko fo ia il mele ho seila o teila mo kulanga penga wa al mele nga ko lango fo kaluai okay mo kwa ofo okay ofo o il fa masioki de mo fa masioki le lesa anu ngal tala o le van si la fia ele wa nga ho seila mo le amount le fa yo mo ka usami sa mo le ka usang fa ia fa po fa si ni ka usang ale ngal fai shoki ale ka ke lo e mai lo o ku isi vanga fa ka wa ko container ka lima ka yong ai fa pu se shoki ia nga malo si mo lunga ka o mengi a mele nga le ka un ka kilo ko ai mele fe ngo mengi wale ka mo shoki pa pe a fe shoki me ma si kasi ka usa a mele ye o fai e pe ale se vai nga lau fiong ole mea le ole quality of goods ia ele se upo vane o mo kwa yo kale lo ana mo lo ai wala mo al ke fo lo fa ka vai dei mo au si o lo ia wa mai mo me o ho le o copy o isi o lo e ke la kula fa ngai ku mo kwa ke le fa le ku e ka ke lo mo bui fong so me ala ku si e ese le mele a mai fai mai ai ke vai o me a pe original e foi lai me ai e o ka ko o le kwa ke le fa le ko me ai o a fin ka ke ki le foi la ku la fongo e me ye pingo me yo me ai a me ku tsi o mai the quality ja a te vai ai o over lo se fulu ko ngai lingi pe korsu a fe mai ai si o e lingi fai fala o e fai fala ele ai se kulo
E ka kaunga ka kirkilo le ko ngā mele. E leng pi supo. Ia danga me langa ko kala wil mo ki ai ia. A le la ka ke va ngi isi apu pi supo wa mai. Ia o ke le fai ki fa pera. Ia pa mi fi ai mele. E le ka wong fa nga isi me ia ke va ki. Ia mai isi me ko esa ia le wa mai. Ia ang ko o ka fa nga isi fia. Ngai ke kau el si fia ke ro ngi me ka ngo ko. Ia awa o leo sala kana ngongi si ka ua meleng sa ngo mai dia o lele ka ki kilo ke mi nga fa lo le te se me nga lu ko va ngi li fa ika ka mai fa awa wa ya wi vai keli le me le la la ile pa mi mo ka ka wa la ka ima fa o ma ko keli fa lo ha keli Mako the last 3 years mako ke le vavea e mo ka fa ye ngi me e ke kilo ye ku langa a le mele fa ko ye le ka kilo fa lo loa o le o sa kong la fa fali a fa ka ngi la fa fali sa mo o linga lwen o sia yo fa yo me ka ko yo ko wa o ko me fa fe ma o ko ke fer ko so sayete ku fa kasi o kom kan ngo fer ko constitution o pui o ko ni fe ngo ko malo pui o ko la fa lo fa malo ka ka lo tel ai o mele o ka ko wal mele wo e ko fa fo pui ngo la ko professionals fo mai fa ya o me va pena ngi ka le ngi Australia family si fo mai Australia ke lo ma di mele ku fiu ngai fo mai mai fa fo su e makso ngale pas angol kam fai ka fo mai Australia au kar ko wa ave fo mai Australia su ngale ole afa la ko le pas ya ai or kam fai nga e ka hofia e wal me nga ngo e ka ko le kiki ka ko ai fa ka yo le wa makambea e so swangi ka ko kula fo ia a me fai ma ke em fai ma ka ilum paul me le pisi le klofion le marsi angale wa vela CEO ilalo fenga regulations fai ia me yo lisio reserve list ma restricted list wale sai ilalo ku la fonga ku ia awa pe alvene ka kana wa info ole pe wa alu umale lifale ele CEO ia a fai ka ingal ka ngal ya alar ke mi va valmi ska wa ke mi polokai ya onga mo mira ka ka susang he kai ole sa ole ile va noa he ka sanga tanga ele official lo yisi man mi ska pa fai ole kalia lang ka sanga ali ya ai onga I va nga ya lo fionga so sangi ko ai mo ka ko kula fong ya mo ia le ia fiafi fa kai lava ila fonga fonga mo lava no Alo, faftai saunoa masalo sui muri le ole tu mata ia ono lo tu nei mate tai malo la tu leva no lo fionga parmia Salo tali muri voi lea, to lo leva no le fiona di minsta. Ta ua fina ngalo leu forsia. Io te le io le tuta ua e la vantang foi atu le tato fai nga malo. Ta sfur masina. Ai fatto a lua tolu masina le CEO fo ya pula. E le la titir nga luenga pula ila fai temine. Le revision ato tato tu la fono me umale o telefa se me auto fina ngalo le to sa no mai me ai sa o ye se ki o loa ngai mai tono le tunu ke le o society o kanga ngal malo amaka mel health a tona vai uma po fa kanga o loa ia mai le ku le vai ka ke pisa pa ma moe muri moa muri pipi e lau kele mama fala le meole a mai o loa fa kanga mai le ku e va tato sa no le mele a kupu ma kele fololo ai ma ka ki vol mele fe ngai mal kanga luenga e ola fa o
Ora kele o la kongi, ele o savalia compliance o longi. Makau kia var kupela ele o aoa, ele mkanga luenga o la fong. O ngala kang fai kufa kasi me umanei le ka ke aku ngalu at kemini nei. Ma le faku a kolnga le ka ke kamu fai kalangoa. Yo anga wa sa no sao. O umar kai min ka ko le formula le ngo kalona ke fe ma wo mun fai la tali le mele. The formula le o le demand and supply. Ale la ka ko vai. Nga keng apa fa pukul mo fa sioki ko yoso mai lunga o sir ka. Ai leis ka ko meu vai. Le la fai, ale o fai. Eu fa ka ngur ka ko price control board ele ko ye se si ko fai ko fiki. Il mele le ku. Ya ka ko bebe si foi le ko ma mau ke le ku mi be si lunga le media fa me ku mo lava. Wa mai mele nga ka ma fai le ku le ku lo lava le u le mo le. Angala ma fuango malmeo le fai papa kiu ke paple uma o malanga i mangi le ku. Ama boy ngam ka fisia me ku i lao. Papa kiu lo. Ola wari ngara nga mai me. Ai nge ke wa misi ele va ai la ko sa ka nga sakia me ya. Ola quality o kutse mai. Le la ku po ngi fa le ko. E al mea ia, se wale vang kako kau mama fa ia mea, pasau fa kasi voi kako pizza vol pako mo, o le pako mo e mau mai e muri mo. A sau vole mo a koma i fa, e mau mai a kulo lava malei o le mo. E ai pe u fa fo ringa vo de wa kau fa pe wala mai me le kara fe ngai. Kau mama fa ide ku. Ui o lea. A ua leu kako mai, ma ngai nga kako mai e awangi ko alo fanga ses. E de fa pe u fa ku wa i se leanga i se mesa iai, le ai, o le au nga malva moe moe. Kako mai fa kasi e fau kura fongulanga e a fia kere kako. O angi me nga fau ngā kaimi fai ngā malo o sola, leo kaungu mai kako fai ngā malo fau, leo mai keu keu fa leima, a ki rengi fa mangingo fa mamalama kulanga pe ol melea. A lea ngangala vaia, ia au mai lea vangoa, e mai e kupe fau, pe al melea, foreign is new. A vangoa fau, lea ko ke mumusu ko ke fefefe fai. A mai kupe fau, ma ki ngai fau, e ki nga ele ku. Ia wai umangia, ka viri ar kupe le ka ko, or kupe ari fale ari ka mira le ipaka fale aru poko ka mira mai sa tinga sa nge. A le kupe fau. Kupe la ngale ka ke mama mi le nga ngangi le fio ngale. Ele mi ska e pui ai ka ko mo le muli, le mele la nga le vai ele immigration. Sa le awange e se kanga ka foreign sa ngei. Fer wai ngai mo lima kausanga ke au siksenki ale ka ke kemi onga au la pe for kula fongo le immigration ni ale fa malosia I no work permit, no business, no job. It's simple as that. Ela fa malosia ngel mene awala ngi ko wal menga le fer kemi ngi like you my application a permanent resident is nga mai ngi o me ka fa ke ia o umangi usau fai no fo ko lo markengi sa mo ia permanent tai loi nei ai ka ua ka ko kalngola ngole kupu foi io ka ko wa ka me sponsor sa mo ka ngole ar kupi ia io le e ba kupele e fa malo si le fiong ai le minsta o ku konguia e ka wenka ko kirkiro le ka ko kula fongole ya va ku for fa malo sila ngoleanga imeleska kula fongole fukala ngoa it's citizen by investment kulanga la yo pisisi ke kenela nga en ferka ko mele family onga la kupe fa adu ma wala lo siksen ale wo ma pasir mok e umange ele ma sesi wo invest nga me onga wo kaunga ka keren ka ko family onga le vola muri maile nga kula fongo se ka ko fe ku ngai pe fa maka pefa maka ka kaunga aver ka ko siksengi e vai liu wa ku langa ka ko kaping la ka ke mangu ka ko siksengi ka ko passport ala ka ku ngai ku la fongo ngal mo me foi no national ID pa wala nga me sa ngei sa nge fai pisingisi le se fangu le sa nga voting le se me kas o fuanga nga o le ka pengal ka ko malo inga ye pui ai ku langa le ka ko ka kangu le ka ke popole ye ave ka ko kangu ika ngaka yo mai fai pisingisi e o manatu e ka ua fina ngalo sui ka ua nga bakse fa mamla manga
O ia lo anga ia ta penanga tatu malo. Ia marangang fa lo. Ia malo fa ia. Amu sa va lave sa ngon. Ta se si va ngale la ngai ta ua. La fio ngal pan mia. O le mea tonu ale le len kupu le whawhitau le ta noa tuai. O le ka alo la venga i supply and demand. Ka ofi le moa, o ki supply. Se iaru dungal demand. Ia ngā mero le waru dungal kau. Ai, el mea a whai o kilo iai. O le mea langa le e loa le malo supply e mai. Ai, mai koe tempal venga le lalo. Supply and demand. Wafkai lau. Ia, malo whaftai. Ia, langa le tūlai mai pēle whionga le teitai malo. O le fofo le ua whai. O le Price Control Board. Ia le pena. E le mawhai la o na toe pule le tangata le tau o na moa. O le la fatu la ngatu le tanga luengo tiute, tanga luengo la fonga mal pisnisi malamanuia. Le tau. E alu wai le pusa moa le masina ma le masina. Ale tate tala noa le melea. Pa maunga tolu sfuru le fast food container fast food futu mole tatu tama mafa le masina a month. Tu sa maleono fitu miliona le tau sanga moa. No wingo le tatu ro le leia me tatu tama mafa le masina. A o haya inga ia. O le pui el tatu malo fa atur tatu tau o loa. Komisi o le tau o loa le ufai mai o te teletonu. E le to iei ni me le la tu fatu langa sao lava le tauna mai le importo le moa mai fafo, tu iei tato GST, le tiutio le moa, tu iei ma kostu mo le wafu ma me uma, tu lo iei ma polo fiti fatu la fono ale tangata. E na maua lo le tau fatu, el pusa moa. Malo whaftai, ia, o le vaenga fwina la ngā re fina ngalo whalea te tōru. Ia, o le tusa lea ma le whamamanga te tai malo. E fōringa mai o le lato e whaita to Price Control Board. Loka i loi ngā lea runga ma lea lui laro tutusa umalo leo tangata whai pisini se tu langa lea. Mata watu o so lei tu o le maota ia a le whai o whaari e whina ngalo le whionga re taitai o le malo. Ia o le whai o sao no se tasi o si o lei tu o le maota. Ia e pele o le avanoa nei la ala whatu ta uane e se isi whina ngalo ala whatu lau whionga re minsta. Tu sa o whina ngalo whaalia o le maota i le tātou tūlafono tau whaofi. Ia, tai lau whionga le, whakatalai mo lawa noa. Tūlato mo moana, whaftai fo i sui maluna. Sau noa, tua lalo wale, tūlafono le, tauto malua, mese wani matanga ruenga. Mai tau lau whionga le, whakatalai saunanga sui malu. Pe mafuri lawa i whautuanga. O tuanga leia wale, teu te unga tu la fono, ta paufi. Ya nga voni tu la fono la fionga le fofitalai. Mula te foie, le foie le ya nga me tupu. O tu la fono ndei sa fausi e le te luafe. Ya le mai tau atu e polwa te mele o fionga le alama. O ye ya le tu, cha bipi. Ya manatu, ya ba tai lawa, wo mai. O faini teu nga wale, manuia da tunu. Sa tu lava e sa noanga swing malu. Me tau mai foi lo fengo o talai sa lo lava ma mai tau ma tustusi. E amana ia foi ia fin ngalo. Swing malu tai le fengo di pandemia. Tai le so soni mai foi. Tau. Ya le tolong mo fia tau talai. O le tolong fia. Lewa mater tatu Price Control Board, porque tatu Commerce Commission, dessa fono rasta wai. Ya tonu nae fo yele tele o fafitau de pena. La ngai sui. Mda tolo fioma fo talai la u tari pe i sui jas. Pengo fioma mlamba le taupu. Ya ole sui malo pasalanga to. Ya na fula bale dis fale leo. E to foni ma fuli le sau nang e tele la boile i fautuanga tulanga le la fionga le swimbat ole sina va ngole tula fono te ndei malo si anga tanga ben e fai isu swanga i pena la nga la fionga e lo sa ngole fionga le i pandemia e tulanga tatu CPI e si time ya si va ngole public awareness ma ya va time of fautuanga. That's why la
pa mau lalo ia waia ta penanga le tatu tula fonu teu sai pena fea simbalu simbu ya tulanga de background checks ya presinga va ngole teu ngo tula fonu ia lava taimi su e lo tarsanga mai pena mai tau foile teu nga mai sulu aso ile fava yaso ya fa ba fava yaso ile uma sesuang ia fa ya tu tua ya e feo ngale simbalu fa la time sama tau ia tulanga walisi fa leo ia lewa talia tarsanga talia le fotuang te matu fo ile tulanga le tua banoi ila to fo e fa pisi mai fafo ia fa tai mo fotuanga tau ngo fio so fuanga ia pe no tau lewa matar tatu cross control port ia le feo ngale simbalu fa le alupo e tulanga le independent review pela ta waile e fionga le lo yesidi e wa to fa tele distinga wenga le fionga lo yesidi ya mole tali le tulanga o le wa pena sile fe fon bota le finga lo le finga malo e wa to fo itelo lo yo tanga ben e lo official lo yesidi la tono ida la fa ngo fiele ngalwen ya manatu fo le ba ile tula le vanga le peo le sa o le mistasa ya le fa unga to e bibu inga le tarsanga ya le wa tu lo yesi tu to tasil fa unga o le mista la bon tanga dunga funna o le winga ngale o le vanga lo le teunga ya tari fo ye fa tuanga ile spot checks sa le fe simbad e tulanga lo tali o siaki e fa malu watu e pule la bon company ya to mai tau fo i tele pisilisia na tangata ya tu bude bol fo le i siaki fo e paus mai fo ya tulanga le e pule la bon company la i la to e le o to le malo sianga malo ya tulanga fa salanga ma report ya public awareness ya o talia mo e fia le o tuanga ya so sa nga fa swimban on mena to mai tau lo fe ngol fo fetala pe o tau tu va tasile fire investment certificate male pc license e mai tau voltu lai sole tu la tu lunga le fianga le swimban le fianga le mista tu pe bawa ya ona papa o tu langa le ese la boda FIC ese pc license le pe o ta o le fianga swimban le pc swela iti e fa ta o ni uma yo vanga le ia nga fa le fianga mista ya paunga ya swimbalu ya mga fa le kota le fu ya pisinisi mai fafu ya taria por tuang pero swimbalu le pata tu pai lalo ya ta o tu langa disfalo le fo imba ya pero ta o fo le vese mista ya le ayo le no mista ya tu to tasi fa unga fa ya tanga ben o le unga fa ya por polisi e te na sanga ya a veces si ya por polisi la yo mista fa na tanga ben ya tu langa foi barbecue ma le tu langa pelo tau yo pisinisi ya le la lole va ngale la fonga fa ngale sta ya on paunga e fiona swimbalu ana bombua ana amba bombua la fiona de suita tai ya le sele ba te tu la fono background checks due diligence ya o talia ma fia le fotuanga me uma ia fotu mai ya lu fa ba mai lalu ya to fotu foi ma tu la fono ya to fa isi tala ya le fiona tai tu ngai ya tai foi mole fo tuanga yo tulanga le te tu la fondo beneficial ownership ya botino e ona ina business yo tulanga le pe on ta wo fo ya business mai fafo a metro fai ya no la tu pende sambo ya tulanga le ye te tu la fondo ta la bon batai tu le tulanga to se sendo ho se yo mi te yo mo ya la si lo fo ye tanga bueno ya baisi ya vai na sa o la saulanga tulanga le
Le aisa ma le fa mai se tulo. Ia tonu nga fo le sile vai nga tu tatu. Sa iringa. Ia vai nga tatu. Ele issuing tatu foreign investment certificate. Te vole so malu produton. Ya, sa lele sa luanga la fionga so mbad. Tulanga le pisilisi. Bo motels. Ya, wala silsila fo ia ni tanga luanga. Ya male fionga le so mbalu fa ton. Ya tulanga la background checks. Ya male Vanga yo pe ta mo le fenga le parmbia. Ya ngabe fata se ni tanga benga. Lemsio ya mara so fo maloina. Ya tulanga i. Quality o me ai ma pe ta ua. Ya. Ora tulanga le ili pe ni viva le pe ta ua le. E abre tor sangue l'ufficio lo isi. No tuina tu le mista. On mista la fifiria le independent la viva. E fai le. Europto e patinoa e fifiria le fai le suego. E tale tu le la ufiona le. Come petalai. Pastai mo la bloa. Ma lor sa no ro fiona ni minsta. Tonu manino umamta upu sala nga sui mamalu. Fa tau tu la fono tau fa ofri nei fa malo le fola manino fa tata pena tani mai fina ngalo le mota fa manuia le tue la wafionga malutanga ruenga siri pora fa tau ina nei tu la fono tau fa ofri o teu ngor tu la fono tupe teu fa fa ngalo wenga ina mai fafo lua fe luas fu moleono ilona fa tau nga fa lua o eu fina ngalo ia isa no mere yoe au ese le ai ua manu malo le yoe. Stula fono e te wel tula fono tu peteu fa fenga luenga ina mai fa folua afe. O le tula fono ina ia pui a. Ai le fam tele ina upu mo le o lo teu fa fenga luenga ina na tupe mai fafo. Ba to e te wai le fam tele ina upu tu peteu fa fenga luenga ina mai fafo. Pui pi. Ai mo le lisi fa leo. Ma lisi fa tapula ino pisinisi. Po ngā yo inga tauta mao ainga ina ia fa tonu ina mai tonu tu la fono fa tonu. Ui pusi, to e fa manino ele fa ngā solongo tau sanga mo situs fa mao nia le resta la ina. O tu peteu fa whainga luenga ina mai fafu. Mo mana onga mo le tu ina atu po le te ena le fa mtu ina atu situs fa mao nia. Pui ti, fa malo si ai, malo si anga mtanga luenga mata itu wai te sio ne tu la fono. Pui e mo fai ai le mtanga luenga o na wha o ngā whamtalanga mai pule wha atonu atunu i whafu. Po la laso upo le malo, mo wha aso atu whamtalanga isi na laso upo le malo, ina ia soso ni ai le wha atino ina o ananga luenga tau ave, i lalo le tū la fono. Ma pui wha, ai mo wha moe moenga e so tai ai. Tu sa ai matula fono tu mau. O le atu ina tu la fono tau fao fio teu ngal tu la fono tu pe teu fa whainga luenga mai fafo. Luafe luas funu mo leono. I le komite o le vaenga tau le tamau a inga, mo le iloina, ma toe li poti mai le fono au. I se fono tanga o lumana. Ua tātou tau nu mai, i le whai unga o le tātou ngā luenga e tusa o le lafo na whamau nia. O le atoanga foi leo ngā luenga sa whatulanga mo le nei masina e tusa ma le polokalame o aso fono ale palemene. Whamalo le on sa. Whamalo le whapale. Whaftai mo le whasoa. Whamalo le usu fono le palemene. O whautuanga uma sa ato wha i ai usu ngā fono. Ta otola ia le palemia ma le kapeneta. Mo le sanga whauwhawina o tātou tūla fono. O pulavaia e masani ai le atunu, e te tele a pesenga e matua le o. Whamalo whaftai, o i tūlele ia o le whamatai e mita ai, so o se Samoa. O te whamaruru atu foi,
Pea whai wa iai se se o le fonga fitalai. Iau tō wālo lofa ma whamangalo. Anga le lei le ali I toenga o le nei a fiafi. Alo lofa tātou komiti sila ane ngā luenga wa tui nātu mo ilo ilonga. I leo se tūlanga le lei le toi whanoi mai mo se whātanganga I leisi fono I le fono au au. E wha mai ai au tō ilo ilonga. Whaftai atu tāpua inga mtanga luenga mwhalapu tonga tu maotia si o tātou malo ma le mamaru le atunu o lo tātou mafuta pea ma lo lo tō tāpua. Tāpua inga Samoa ua wha malo talo. Whaftai tāpua ua e manuia ta urumanga lau pale mene ona o lau tāpua inga. Pea whai wa iai se a leo o lau pale mene ia lofa ma whamangalo. Ia whamanuia atu le atua ia te oe le atunu pele Samoa. E le whaititia foi le whaftai au aunanga ese ma sani o lo ngā rulua I taimi o whanotanga le pale mene. I laua fionga le komisina ma le mtanga luenga o leo ofisa sili o pulenga ma le au whainga luenga le mtanga luenga o fisota inga ma whamtalanga te konolosi. Komisina ma le au whainga luenga o le pulenga o au nanga tauti nei mō. Ofisa sili o pulenga ma le au nanga o le malusi anga wha editise. Pule sili ma le au whainga luenga le kampani o le Cool Line. Whawhetai mo le au nanga ma lo le ngā lulue. Ai tātou te lei toropo, o te tāro sanga atu suis fono o whasale le anga tasi. Sei e saunia se te tālo e whai ua le tātou fono. Walo whalolo. Nau whionga le whongwhitalai. Ia o lo tu lai mai tai tai o le malo, la tu atu le wanoe la o whionga le li panemia. Nā tu le tu ua whapoe vanga le tātou mawhitanga o lewa e tanoa ma whaalava fwoi le moa. I lau saunonga whai o le tātou nei fwoi whontanga. E wo manatu e tu lai pēwha leo le whawhitai e le tātou mota nei. E mei se fwoi le malo ma le kapeneta i a minsta lango lango. A urulungo mtanga luenga i lau whionga le whongwhitalai. I lo lava e le whaingofio whai valo filima. Ta wawa me ina fo el tato fontanga le nei aso ia lewa e sauno whaftai le tua. Tau I manur tato whamoe moe wei umal manuia el tato fontanga le nei masina. Ave fo el tato whaftai I el tapo I mai asio tato watino. Ia tato avele yuta. Ma tau fo I le te talo. Ia el tato pale mene na avo I tua el mota. Au whionga I le taitai o le tua ngai ma le sui taitai ma le nai tu. Io asu wanga al vatele o tātou fontanga nei masina. Ia tātou saisaia nei whausanga mo Samoa. Tua ia manga le tātou mota, tātou te whale. Whela wha I fo I upu matala ma. Suwanga le vatele a wale tau singa le tātou vananofo. Mātou te teritonu e tasi ale tātou whawhitinga. Ia manuia Samoa. Ia, mātou whamanuia atu. Fufuanga ma lavasina ole. A moe se ia tātou au lia o ki topo tātou to e whilo iai. Whaiva, ti ute mga luenga o la whenga I malmota. E mai se whai lau whionga le whongwhitalai. Tulanga whai o tūtua noa ma malanga. Ia malanga ma le tua ia tātou to e whiloa. Nei vau e sao noa le tūlanga o tātou komiti whapale mene ioe. Tālo fo I le paia o teitei whono. Mai se whai tātou komiti e lo whangia le tātou ngā luenga. Ia tātou taupule ia. Whawhonga mai Samoa. O manu na wa fo le fiva lo filima le tautua ino sio tātou atunu. Pa ia whaal tala lelei, mamaru whaale atunu. Tai nane pa ia whaale malo, ina ia uli masao le tātou whainga mlang. Ia o tātou whaatau muawa atu le whae ungore ne tau sanga. O sa matou leo lea, la o whionga le whongwhitalai, ia ele ia maia le tātou te tala whae. Tātou te tau mawai ai, whaasoi fuia mai manuia. Whaftai sao noe la o whionga le taitai o le malo. Ia o lo whawhafonga mau whonga mau al mota a arta po inga si o tātou atunu I ona tawhai fia. Ia lea whau e whamanuia le tātou nu tus o le tātou atunu tus o le tāpua inga. Ia o sao ai manu whamue mwanga le palemene I le nei vai aso. La whatu lau sui o whasale angatas mo se tātou tālo e whai o le tātou whono. Tātou I whamatala. E le leila va o e le atua. E matango fie lava oi.
O lou lelei ma lou matagofie ua faaiʻuina ai le manuia le fonousu a lou palemene pe ona iai lona aso mulimuli lenei. Matou faafetai mavatu le viiga ma le faamanū ma le faaneetaga i lou suafa ona o lou taʻitoluaina o so matou faatauvaa ma so matou vaivai. Faafetai lou filemu au tauava mea ai fonousu o lou palemene matou faafetai tele le atua i mea uma ua e tapena ma e saunia mo lau fanau. Faafetai foʻi le aliia i le tomai magavaa ua e faaagavaaina ai i matou e maise o lou atunuu o pulega ai le gata i lea o i matou ua taua o suiusufono o lenei palemene. Matou faafetai atu i au mea alofa. Ai pagalea le aliia o i matou se fanau sesē magasala e lē tautō laulauina i ou luma o matou faaletonu. Aua matou valaau le aliia ma le agaga o le loto maulalo faamolemole seʻi e lofagia faamagalo lau fanau. Sausauina o matou faaletonu i lou toto ina ia avea i matou o fanau faamagaloina mo oe maufeaga. Matou valaau ia iai lou filemu isi o matou atunuu. O lenei usugafono o sui taitasi o le palemene le aliia u matou talo ia iai lou filemu mo i matou uma matou talanoa matou faasoa ma fesufi ai auā se manuia o lou atunuu o loo tapuaʻi mai. Alofagia le tapuaʻiga na i o matou matua ona i o matou aiga ona i o matou i tumāloa e maise le loaloa o Samoa o tapuaʻia o matou faiva matou talo le aliia ia faamanuia mo i latou. Faamanuia foʻi faaululuga o matagaluega le mālō o e o fitaituga ia auā le galulu e punou aʻi i se manuia mo Samoa mo ataeao. Alofagia lenei vaiaso ma lenā vaiaso o ai o foumalaga ona o malaga faalemālō le aliia e faamolemole taiala o i mea uma. Puipui ma malutia lo latou soifua ma lo latou ola taliu mai le uto matou toe feiloa e fai ma viiga o oe tumau pea lo matou faatauva. Taitaʻi le soifua o lou palemene i lenā masina fou pe a matou aulia i feʻau ma galuega masani auā lo matou valaauina. Matou talo le aliia ia maua le filemu matou te tapena atu ai ona fonotaga. O lea la matou talo tulimuli auloaina lo matou ola i lenei afiafi o ala uma e uia faamolemole faalaolao ma faapaolo au. O lea la matou talo ma le olega latu lou suafa Iesu o matou ole ma talo atu ai. Amen. Mori atu le faafetai faasaleaga tasi tusa le tatou talosaga molia e faaiua le tatou fonotaga. Ou te faasisila atu ua toloponei taulamaga le fonoao faitulafono se ia aulia le aso lua se fulu o ke topa lua afe lua se fulu ma le ono i leo i tū la iwa tau se fulu le tae au.